If anything, Shiraba. I don't pay you till you should do. Amen, Major Super. Many be here for another, and me ask you are doing for Ogusu cry, yeah, boy, a mobile. That's what they say at the Duncan, you don't go some boy a mobile. And I pay lawyer fans of DL presented. You might doing any hope for my evolution now, I mean, come. Because I called there for now, your chairman. If I didn't see any material, Obia, no pay your fire and call. Safa and baby, oh, yes, to them. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Offer. Bedofu within baby Akazafri. Sister Magini from. Sister Magano pay Master Danenko. And pay the issue as a send them at one case and no man to one can. And crepa. There are the pa. It's your dear Funina. Amen. Area Mama from. Auntie Maggie. Black Kwame or Tom Pabo from last stop. I can't in Zongo. Auntie Maggie. Chamunina. Amen. Amen. Good morning. Amen. Yay, me wafa se na mpombo ko de. Amen. Ekuya ni. Ekuya la maye nti wa no pe aseda ne nko. Ana so de mo ba so hene ase. So de me ne mabusua yankwa akyeye. Emu oya eso yeda so tiase. Eno kwasem. Yeda na se. Me ne me de ameka. The Dear College Association for United and no more pipe or modicum. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Sammy B. Oh, my boss, Dexon Bada could droba, Achim Educro champion, Bambana, and pay Master Danenko. The bottom of that. I'm a Canadian for young Kupamba, say Yadom. Baby as a man of Ghana. Yea, me boss, I no pass one home and munya bako cry. What in Ghana has this year with them. But then as a maybe as a man of Mangana, or Manpain and Abuya Phonum. But then as I'm a DLFM or follow by Nejuma for a hit man, Sammy B, when you know account. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Sammy. Oh, senior, we didn't have a free. Oh, champion, Nenia Pia. Champion pay Master Danenko. And I pay at the Danko or Chidanko. And then I'm a model to me. And yeah, Penfonso General, so I'm telling you, we didn't think sweet light and I Amen. Amen. Will be beyond so that was which you also. Yam fa frafo no be ne ka ho na yam fa sida ne fancy enche be bawura mu awakro pramaso dear passport we offer say base mark man bize beba na dia gudie mu sensa ba soma no pay na wodwuma de ni so Ahmanda su dem 053405019 and 0593406565 I've been funny say good morning. Yes sir. Champion we didn't be akasa free. President be share camp. If I show din Eda God na no pay Master Danenko. So, and I said, Amen. You should come you. Amen. After you began a friend, I share with the let the song will be on the bank. Among you be a baby and ye, your cobaba than I said. Amen. We shall want to senior. Family Valley Fana call and I'm fair for you, my dear fancy. Yem Fanny say good morning. Good morning. Champion, we didn't be a free. Original Gamshin shoe 773 Tamanu Town. Champion of Pema into us a Danenko. Danyamia say, our boy of combine. A man out you share a cookie, yeah, it's a moor. Yamano Fayanka who be Wakaya Katia for home dear. Namino Bushina Gamshin shoe. See a chia, no question. Amen. 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 Good morning. Hello, good morning. If I told you my last caller, we didn't be a free. If I tell from a stand, I'm a favorite my free zone. I have found a pay Master Danenko. Fernando Pemedana who passed 1 so they may name a busia about bedri. I share so by a home buy. I'm at the Pebia Ting, your home master ma. I said, Dankuto near the man and Danopi. But then I'm asked at the mama Priscilla on a number and in the boosting in a. It's my forward DLFM. But then I'm asked Mamuina Munqua and my brother. But then I'm asked to the mat it's here for a DLFM.
na no penny na wa famone na me nyeju won so ne yankopon twede ampon besa ya atom no enti na afitida eyedwumadie no ye besere mu adan na mbrenti no ye mfase da no emfansi na ye mbonko anim enche eme wo fase Bismarck betena se na ede yakopama so nsem aba besum dwumadie a wutie no ye frɛ ne sen Anidaso Wɔhɔ ma Obia yen senti si bi dwumadie no edin pa edaso na ye de yin Anidaso Wɔhɔ ma Obia ene dwumadie program na onkasa wutie ni station ye station ben me ya botara me hwese me hu station kura wutie no pa DLFM 106.9 aha enti no ho asama mo fase for mo se den I am listening to Inshiraba Kwejo Sammy on DLFM 106.9. ena nyame adum tire yete ase yakuya nim DLFM 106.9. I don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if you're no me more. I'm a net. Anidaso Wɔhɔ ma Obia I don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if you're no me more. I'm a net. My yard is war. Never see a baby mona meda. And Nigeria na bomb me cry. I hold on to Nami Nibi. Osunia rewana na shemisu. Nasu moja bi akasa. Yeah, akasa mami. Yesu moja na kasa. Ama ene matememo. Moja na kasa. Yeah, akasa mami. Ah, Yesu moja na kasa. Ama ene matememo. I don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if you're no memo. I'm a net. My yard before. I don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if you're no memo. I'm a net. My yard before. no ho asama yen adum bia pia mayei ama yensu yese bia no pay shanen so sa no pay dwumadie no ensem pina na wom Yes, see. Obey oh yani. ikese endada betodwa the police officer ba ko o man Ghana mu ha kidi yampo yanko pai na adum wanya adwuma ni bia woye police officer pa nanso amunu ho ema mobile mani attack bia ko so empanifo kirem se ne ho akobo mu se kan the police for nsaka no ahwehwem guso e koso wani nsem ni mo dia ba ni se na ahomte o police officer professional officer pa na sabudu ho akoforo kromfo mu ekowia mobile mani vendor e dia ye nyina ka sei That's the Ranzo, I told you I was eating regional payment temu. Otuma say when she see ye. Any papa the bassa. Omunya hiro monkwa. Hey, yampo yanko pon. In fact, never cross you. Na menu mi no de. Na me kwaso ade ye kwaba de a. Ya dumbio na ma menu mi no asabi nampa. Di papa the bassa. Omunya hiro monkwa. Embrada juada. Emu ya pa. Yeah, kasa. Apesi be din komo nsam pina gupuno so a betena se. Na we mo hu de ekoso o my Ghana mu. Don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if you're no memo. I'm a net. My yard. Yes, I don't be a poor mommy. I'm a miss to my saving net. I Jimmy if Thanks to our able producers and our technical team. DJs Gibi. I don't be a poor mommy.
Waya adwuma ne nyina. They can say we are live on Facebook as well as YouTube. Wabo adwuma de nyina na so atoto mazia make say we are live on Facebook as well as YouTube. De betumi adwane show ni live on Facebook and if it's YouTube. Then WhatsApp on so you active. Weda John Chena ba je mena kenkan ni nyina de ama o. Wadi afa ba na nyem na kenkan nyina fa ofise hu hia pa wo ba na wa hye adwuma na foforo so anya mu chefa no pai enti wo ba de wo de ane so de be comment na wa hye na foforo so adwuma de mu chefa aha ye DLFM 106.9 adwuma de ne den Anidaso Wɔhɔ Obia Daddy Lumba beka chira wo se o kan ye ho yenko ne kwasam ne say twede yampo Nyankopon besa ya dom e kan ye ho ampa we every delay edian ye bone ye kan delay ne ka ho na ha ye mpa nanso be ne den itade Lumba sana ne wote ye say Telecel Music Awards no in fact yam papa de na so pa aha ana pay daddy Nyankopon kwaso amfa okransie ya papa busia fo ni nyina ya cheche mu nyina no pay me aminu aba ahwo fe Denise Miss Denise ya mi chira opi na omkoso amo ho ban ebra Penny Calvin Fosu abusia mu ni nyina Nyankopon chira mu nyina mo ho ban mama odobro ni papa bi mama no pay ya cheche ya menya okese pa no mfa na basa kese nto so e dia busia ni nyina Nyankopon akura mo so anope mi kan Lumba nsupa dia ma o Lumba nsupa adwuma ku asifo am sempo kra
Yensu aye no memu no aye papa ni bia o enya modie di bia ye de ne yese kutu se bam mesra wada dwumadi a wudie bia no se yensu onkuto na abehia de a na dafo ni hawo o man mu nso ne do so pi na nso wudie agura ya de a ebenya no enya sem kuma dodo na nto ombo ase fanfan fide mu nsonso omote me da sabrama omkuru waso di bisa de mesra o obanum nsu ade ba ko a wo ndom a na asa wo de ko yema won so no so no amu no aya na ehu enti mesra di papa wo ndom so anom de ye na bo apom den pa enti ma wonsanka Lumba supa ene ye nsu ampanifo ato ye bo ase de fanfidie mu ya so so kroje tumunya bi no ma sunsanso bo na won tonko ata mapai Media bia wudi abehia nsuo ne sedam di kaka kire wo no abadi ntu ase ana awade eye na aba fie sori nhia mudie no onfuma ni nkire mo Lumba supa kache na mo ni mpedifo ni sa wo so nsuo bia mo pe no mo sa beka fra Lumba supa mpedifo amatrufo iso 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616. Somebody can catch it 0549 436 616. Now, Mamma Pia Lumba Supa in Swanibia. Okonoma won sebe kabi. Get in touch or was so distributors operating in the following vicinities. Dansoman, your Madam Abaya Michebutum, the shop on adjacent to Lumba Sport. A sansu by a peer to Selenum, our Dansoman. Now, who money is 0557 349 401 0557 349 401 of Fanconsia Wom, Mama Vic Ebutum, or Fanco Sport M. The shop no any Unyasi worship pay no and a bank pay. Now, who money 0500 680 783. Dakuman, brother Kwame Butum, the shop on our sacred station. A ben Adam Chobano. Now, who money 0244 094 793 0244 094 793. Now, what fancy edit Kwisi Butum, edit Kwisi, Ewa Dowenya. The shop on any Central University no, and the anymore. Just opposite Central University. Now, who money 0246 601 004. 0246 601 004. Pokuasi otumase. Nana satra butum, nana satra shop ono. I was certified water depot at a bank government school now. Now, who money 0592 317 481 0592 317 481. Tamafwe yaba. Ehona Auntie Amelia Butumo, Tema Community 4. Secondary trying to one Yabuto. The home money is 0540 423 201 0540 423 201. A shaman fue. There was any men was shaman. They did kind of patients, the penyon, the shop on Wakeke in at Nest. Bako Fratwa, and Yabuto. A home money is 0543 499 035 0543 499 035. A shaman Kroya. Peggy Mami Business Center. Tiedini Peggy Mami Business Center. I don't know what Court Johnson and the Pain Police Barracks were. Now, Human 0243 330 836 0243 330 836. Ye drone ye bow macropa masonti yenshia me ngofase for no kwa me ngofase for ne ifa to my crowd no paint no Bismarck man bize watenase na ansa no besimu no yemfa ni semu rasisia DL Power Sports emuade ejawo dead. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. What a ball! Ghana blaster, Ghana, hey! I found three. What a ball! Hey, ball! Ghana blaster, hey, Ghana blaster. Machego! Come on!
Chale Tishay. Baba Fi. Yes, you have to see those men. The worst is just this time. Hey, my God, you are not lying. They are joking with us. There's a set of all supporters. We are serious, man, serious, and the worst is just this time. Let me go to Master, Obia loses how much we are. And can sometimes. Yo, you don't know, upness, highness is it, none of the difference to the president. I'm a Obia meeting DL Power Sports Home. Oh, Anidaso Wɔhɔ Obia, you better than your costro, basement maybe they are say, man, be say, you see, you know, was a son of one in a quaku, a champon. We are the brother, was when you were there, brother, one in a quaku, a champon. What can I say? Young Connie Chairman of Cover Bismarck. Then Pum saying, yes, I don't want the power. And I was feeling so the equity in the Sasamba. And you better cry. And I know me who sent a Mujin Pa. Hey, easy crowd. It wasn't only Andra Sunday, no. Sunday, who sent a move to Japan. Some other day, no. Yeah. Me who sent a Beatrice Triumpa. Oh, my boy, Juma. My boy, Juma. Now, Yama, a Yenianom, a mano into bracket. Moya for Monster Swa, Moya bad time. Yes. Papa ne woman, your bombing in Abaso. Your bomb money in about the answer, Papa, so what I say, Obia when you see Uncle Yegu, ye can home. What I say, you cry what the shop quality. And I'm catching a cotton out watching a got him for the toilet in Monka home. Yes, TF my secondary school for our for no. Yes, Ramoda, you are not part school celebration. TF my, yes, senior, Bismarck, Mark, I wanted down. Oh, say school no, TF my senior high school no. About any be man could be. I know then me say o mo na o munyin san ya no makoto nkola na egu agana bi o mo ma no kwoti afiman oh okay senior high o mu wi a san woti afiman university na o mato aso and o mu wi o mba be yeti afiman company limited on be adwuma o akromu aye o baby a yin ti afiman for going forward na me boabo mu nyina no na ye na o madi nkomo na o mo share o mo experience with that after say o mo yes ade no ne sade abrabo ne komo o manya wunyin se na kotugu a. It is said that they can do we are within it. That is a reality on ground. We are within it. We in Sena to go within it. Obia was ready. Now you're ready. Opening when you're ready. I can't walk away there. Obi must already onye nipa. Kosia. And Penny Sabe, who you coach and I will Kokoma. Yes, and I know. I can't know that we fit us on 1 year of Frano. Who to go out onye nipa. Munyai. Munyai, Memman so I'm come man in pray, and I'm one of the Danomu we are, and I mean to me, no, and I'm in ready, a decoy you go no, Monster so much more anyone to Monferre. Yea, who Boaba and Ekumenipa. Munyai, sir, and yet, and I'm celebrating my hem, I'm Yantimaginum. And many other pa, oh, me no permit yao, or buy me a pass and I will find out my permanent chicacra, Betiano near Busiania, Rebia, or Madru, the Canama me in Uguya, and Gabefa. That's Lumba Bane who know, and then. Fast again and yaw so. Nanya I do not want you must be my queego. And yet, the catcher of fast for Zumunya. And you find crank. Dear Bombana Basso. Some man tonight that's woman. Yes, and some of them intimate my shammy and intimidate them. Open it better to be a yaw, none sound of a question for Gua Magana for. Right, Tabusiano pay me more, Timo Quaba, Quaison, Coso Crammer deal 106 or 9 megas, Rasso, a good moon, Sam Papa Pad, soon you made Cassius, you know, and I can't send it as sumo, Biajumedia, Sujua, and I'll pay what to send name Mr. Anasino, a wafa in Shabaka, just some being Pempia, come Mr. Yeah, and Tiazan say, oh, my pimping on my warren, Nino, weapon you on warranty, and I'm no Cassadi, a still wafa in Shabaka, just some Biono, and on a pano sweating me about Jumedia, Swedi Jumedian Chairman, a chicken bench, a baby beer, one suit me at Jumediano,
so besima kadu se man bi se mensuma so magude mu nsam ye de somo papa na so nsan so atimi atodwuma de nso no pamide aseda piesie anso akwa ma Lumba nso pasa brano brani bia no ye transi se de omutimi kwamwa anso fa dwuma de no ka so yase ema ye de agude mu nsam na nso besoma no Paul Johnny show no live on Facebook capital D capital 106.9 Michael so quota APP images audio videos audio sansua ana reactions audio and so nyina no what is adwuma na so Facebook na fempo no ade I can say YouTube na sina bibia enso atimi akonken shase a enkofon cross amana ne nkoma no latest exclusive nyina no jamfongo na afon sanso ento dwuma de enso enra me pacho big game ba ku toja enso English Premier League na so e okopiema say na results ni te Tottenham Hotspur etrafio Tottenham Hotspur Stadium any Lucy United kotie ka ba ko ana Obia nso timi shan nyanku ni ma brantia ye friend say Matai Stel one enya first goal man Tottenham Hotspur team no on the 50th minute ISNA one nso timi share sa first goal no enso was a game ni ma brantia ye friend say Dominic Calvert-Lewin ono nso timi take no enso di man Leeds United a game no enso ndi 1-1 ra e wo Tottenham Hotspur Stadium no pai no yes nkonya de nkoma no dodo na so sumo dwuma de enso na bibia enso timi akonka ye fi ho afa ye nkopie mo minor offense Spain enra me patro Spanish Premier La Liga big game ba kunsu toja Rayo Vallecano trafie ene Geruna so kotie ka bako ana Obia nso timi shan nyanko abrantia ye friends Alexander Alimau ono ene nya first goal no enso de man Rayo Vallecano go ne bae on the 86th minute me patro abrantia ye friends Christian Stuani enso timi nya equalizer no on the 90th minute Adema Klaba ye friends Geruna ntianra ukopia za game nso toja enso Spanish Premier La Liga me patro Rayo Vallecano shebako ana Gerona nso timi shebako no so eya resource enre toja yedi nkoma dodo na so sumu dwumade sese bibi bia nso timi akoka na ukopia mo Spanish Premier La Liga ne so a me patro game dodo na so toja Celta Vigo trafie ewa Abanca Balaidos enso ne club France Levante abo sanso na Real Betis no ebe trafie Estadio de la Catalunya ana se we Estadio de la Caduya and a club of friends Elchen Subabo and Pachoco Pimo Estadio El Sada and Juana Osasuna Sutrafie after the Sada Free Club of Friends Sepono me Pacho Atletico Madrid and big game Saudi Toja and show Spanish Premier La Liga na swear and I didn't come out to Dona Susumano pay ewo Jumedi Stress bibi bia and sweat me konkanenra uko Pimo Italian Syria na swear dia and Juana Napoli Trafie ewo Diego Armando Maradona Stadium and ma Bologna Tomu Kobo Academy ansa me patro mutimi mi na so eya resource enra eno so toja ewo ho ayede nkoma no dodo na so sumu dwumade asirese bibi bia so atime akonka yemfi games ni ma afa yemfa nkoma dodo na so sumu ewo dwumade asira bibi bia nkonkan ya enra me patro awards ni toja we no eya UNFP Union National Football as anase Professional Footballers Awards eno so etimi toja na reporter mete ene sa brand friends Michael Olise ana mpanifon so boni din se na French ade can say a foreign player na simple no player abroad ya de come as a brand here me de no come on pa dwuma so eya Michael Olise di ajo di dwuma ana simple si aka ne ma club ya friend say Birmingham me no ka say dia unim say brand here France no free enra ono so timi nya asa award no enso e was say me ya de come no dodo na so sumo dwuma de na ma me kan kire say ne for the first time enso no a brand here friend say Kylian Mbappe Lotin ono so say award na timi akoma no empempi Kylian Mbappe Lotin ana yetimi sa basobode no enso ma na no Michael Olise enso bita brand friend se Kylian Mbappe enso timi age sa award na ana payatra se den komo no dodo na so sumu dwuma de se bibi bia enso timi akonka na me no kasa die UNFP ade kan se trophy for best player no enso Ligue 1 enso koma brand ya friend se Ousmane Dembele me no kasa si kan so de ma Paris Saint-Germain team no unim se sa award we footballers na enso aneto enra omutimi nominate no omutimi to ade kan say ayi to no eya omutimi to aba no enso de ma Ousmane Dembele ana paya team ready nkomo no dodo na so sumo dwuma de stress bibi bia enso timi akoka na best coach no enso eko edema club ya friends RC Lens so head coach opania ya friend say Laurent
Wage wano ana eso no nso timi nya saba so bode na ana pa ya jime de nkoma no me pa cho dodo na so sumu dwumade so na bibi bia so timi konka na legua best young player no enso koma destere due abranti odi agro enso de ma Paris Saint-Germain team no wano so na eso timi je saba so bode no enso si na so na pa no je de nkoma dodo na so sumu dwumade so na bibi bia so timi konka na yenkopie ma me pa cho weno eya best 11 eno so etimi to jo kopie ma se na nkoma te goalkeeper no ekoma weno eya RC Lens goalkeeper your friend say Ruben Risa wano ana se mpanifo so timi bondin se na one best keeper enso wade e kan se French Ligue no je de nkoma dodo na so sumu dwumade se bibi bia so etimi konka na defenders no me pa cho omu yi 4 abrante friend say William Pacho we se kanema Paris Saint-Germain sanso na Malan sa enso se kanema RC Lens Ashraf Hakimi ese kanema Paris Saint-Germain ana Nuno Mendes no ese kanema Paris Saint-Germain 4 defenders no eno so nkoma na no pe no mede ni nyina so sumu dwumade se bibi bia enso etimi konka na midfielders no eno so ayam yan sentiwe no ye be kan se 4-3-3 formation ana se omo so timi di ram midfielders se no omo nkoma tie abrante friends Mamadou Sangare ese kanema RC Lens sanso na Vitinha Ferreira enso ese kanema Paris Saint-Germain na Cabrantia ye friends Corentin Torito enso ese kanema Olympique Lyon afo no wero attack somo so se na community Florent Thauvin ese kanema RC Lens sanso ana Mason Greenwood formerly of Manchester United na menu kaseno we se kanema Olympique Marseille ana fe the best player of the season na sempo no ye betimi akanze ewa Ligue 1 no enso Ousmane Dembele no enso di adi juma enso ma Paris Saint-Germain team no ana pedi komando do na so somo ewo juma de sira bibi bia enso etimi akonka medical di komo atro se pa we no enso UEFA Champions League final no meno kasa di said Paris Saint-Germain enso ne Arsenal na bo game no ebe tojo enso ewo Budapest me jira woman ya friends say Ukraine no win say Puskas Arena I wanna say big game ni tojo 30th May now report on pa me gada and so pani friends said Daniel Siebert and I say pani fon so team abondi say on the BF center referee and so on say game na when nkofo do na subusa say enya referee way and Arsenal against Atletico Madrid ewo Emirates Stadium no subedi ya nkofo use say oditi Atletico Madrid team no eba ne say na final me patcho Arsenal woman no and the referee na mo kofa no enti no so dimi adane entawasewa and say nkomodo Donald football having fans no e dey ba montano pe dey nkomo no to do na so so enti Daniel Siebert and I say panifon so bondi say UEFA Champions League final this season tojo and so Budapest no so e be center referee this adwumade no and no nkomodo do na free ba dey nkomo no to do na so so adwumade say bibi bia so atimi akoka na report on pa gada every free chance akachin say opanina your friend say Xabi Alonso we baby afi no eye kwon ba eye crucial esan say David Austin and I say wetimi ne san komo we abamantin David Austin no ne level ne te say Fabrizio Romano mo enti contract bia ana sempo ade kan say offer bia kwaso football mu no sampani fumienu omoka na say nkomo no adu akire panti reporter ana pa me gada every David Austin no and say Xabi Alonso Chelsea for and so any ni din komo no so nkomo aka me say kanopa no jadi nyina so sumo dwumade so enra me be din komo so chira say countries how do pina wam so atimi qualify kopiem and so ewo FIFA World Cup na se no say unim say FIFA enra 11th yes enti enra ana FIFA bia say me pacho obia one so a country bia no so World Cup no ebetimi ede ne ade kan say ne provisional squad no and so ba enra Argentina for and so submit am there enti amete and so brantia your friend said we no Paulo Dybala wano ni din kan enti Lionel Scaloni enso atimi branche friends Paulo Dybala fdino enso fra Argentina setup ni man opa no yade nkomado do na so sumu djubade enso se bibi bia enso atimi akwanka na unim se nei se Barca La Liga omo ye champions eno parade no so tojo amasa pani kohwe wa Catalonia ese Spain monte so na ese nyafe di agro na when ye busa branche ya friends Robert Lewandowski se o contract na ba we
Barca future na te say otra and I say oko osias stands one said that and decided ya ni nyina mu no wo hwe ni mu so betimi akọ ade e kan sempo no me patro lower level league B esan say oko 38 years and what no enso ba form sunsun dia na sempo no honhom ne de nke pese football no wo beto so abo na mom ahode na aka no honam ye mre enti abranti a anopamidi no komo Robert Lewandowski mi no kasai we si aka ne Barca team no wasi say hu behia se ne obetimi akọ lower tier bi na se wakodi djuma no so nkomo pine fi abede nkomo no dodo na so medical di komo se no a Barca so the parade ne hye so na ya sportive video bi opania je friend say one Laporta or ye Barca president masa pani ko say minimum nipo di asase sa president we asapa we nice lab oni baby girls na masa would see OD2 enti join show no live on Facebook na Michael Selo coach and so MP video ni tum na fei anopa ye monitor senior wapani a friend say one Laporta and so di asa our nice club Power Sports on DLFM. Yenti no my opania your friends say one Laporta FC Barca omo president no masa nra je say o kita ne bottle ne glass ni ade wo dia say Barca ye champions of La Liga and on so enkomo dodo na anopa ya tena se gedi nyina so somo na yes sportia brand friendship no Lamine Yamal Nazraoui e bana. During that time, Omujina Bas say Womuchi Street one in the idea cancer in the street of Catalonia no. Ubon say Abrantano Ekita Basa Jessia wetimi Eden Trebi Aguechi. Now when I say thank God I'm not Madridista. It was one or Denyanku pass on one Kosia Kayan from Real Madrid no and so a projection a brand friends and Lamine Yamal Nazraoui banner so no each Barca fans at a time next a parade ne so cost we didn't come on do dona so sumo jumade be bia and so timi akokana brantia your friends say ko pama sia kan the match Chelsea team this season mo ya dinamani brutal unim say the whole of this season ko pama why one assist say all possible money player and I say the teammate na waka to atrem no Kopama ye ba ko pe enti Kopama ke enim ne semasa empempi no ne mademo konkan this season there emu aye ten so the match Chelsea team no and I say po abrantia ye di no nkoma no pe eye Kopama no so eye nkoma akra fi ba di nyina no enso asum djuma de so the reporter mete and say Sergio Ramos so no say anumre and I say ne Webe enkosi se no nsia bebo yete se Sevilla team no enso be ne dia mane nya Obia nwanwa esan se wono so on the verge of ade kan se Bayern na se securing that football club enti Sergio Ramos reporter and Pemega dan se oni mpanifo di komase nei Sevilla football club no nya obeto eno so a report kakra fi obedi nyina no enso asum djumade so na Julian Alvarez akan enso de Atletico Madrid and Tiamete no pay and se Paris Saint-Germain for so as starting negotiations se nei won betimi akofa sa brantie no enso ere free Spain monte so no so eye kakra fi obedi nyina no enso asum na bibia enso etimi akonkana brantie friends Brahim Diaz just say okonsuo na bohina yesi de okonsuo na bohina ono ana bom okofo hina eno nso akoye nsembe bre e African Cup of Nations that say ono si akan e de Real Madrid team no entia metia no pai and it says Juventus fonso ene no adin koma kwa kire pa wono so say dia kan say obeka yes and so kire Juventus team na say wono so atimi akopie ma Ilie no so eye nkoma dodo na afi obadi nyina no enso esomo dwumade so na bibia enso atimi akoka na nsetima na bedi komo se Madrid team no enso ene Jose Mourinho adin koma kwa kire pa unim se Jose Mourinho ni agent wo Mendes so mo ne no adin koma kwa kire nana anopai entia meeting say verbal agreement Florentino Perez and Jose Mourinho verbal agreement inti anobaba ye Jose unya Spain na obeba Madrid team ni say da ho emu afo obeba be som enkwada no omo ye niam ho coach bi obeba bia no wo mo tie tia no omo ntiro mo mobo no say obeba abesom Jose say obeba na Jose Mourinho enso at the options menu agu table so
ede ama club friends review madro se nei ekoba ne se omo sign players a wono obenya se ensuom ene ye ko transfer market ne so e say mihia player we e say player we never dabi mihia we football club Madrid e say ye ko fa player we ba Mourinho si dabi we mihia no me style of play mihia brand we mom na mihia no wase no e say Madrid mpani for enso etiminya se e wo contract in sense wase nei se o start na se oba Real Madrid a eni kwan se pani bia enso interfere e won dealings ni jumadi obedi ana me the academy player bo adena senior player te okofa academy player bo Jose Mourinho se ne waka che Florentino Perez in Madrid ni penifo se ne oba Madrid a any kwanse pani bia enso interfere on the selection and answer ni jumadi a obedi as head coach say bia enso etimi play ni role enso Madrid and also nkomo pani e friend say Jose Mourinho enso akodi ade ni nyina no enso so jumadi enso na bia enso etimi akwanka na Chelsea team no enso so etimi akontate abrante friend say Enzo Fernandez what say contract extension up to the year 2030 and also when 2033 to 2034 Entiano Paintia meeting say Chelsea had a contract extension proposal and so to a branch friends Enzo Fernandez name yet up to 2033-2034 enti Enzo Beshim say washe ni wages out to an say obetimi asan na bibi bia nso etimi akonka no so nkomo pina efi obedi nyina no enso eso na report ametiano pay efi Saudi Arabia Al Ittihad team no and say opani friends Mehdi Benatia and I say omu consider say ombefa no nim say season we ba wi a omo head coach opani friend say Ramon Plains one also a jet team na 20 Ittihad for a contact mad weno Mehdi Benatia say omra mefa team no na bibi bia enso nkonka na Mikel Merino e share kind of Arsenal and say e say we touch it down we started training and right you say okikebo ntie good news pa edema Arsenal fans nyina Michael so coach amon mu player na ba we midfield and some pempi no uban say Mikel Arteta de na ball force na anytime bia we ball force na so toto ntina and also enkomo akre fi oba di nyina no and so na unim said this season eba we ya abrante friends Gabriel Martinelli and Leandro Trossard om say academy Arsenal team no Arsenal penny for say omu jamranti we say option no and so Morgan Rogers one we see akan edema Aston Villa nti no ana say Arsenal for so monitor say ekobani say Gabriel Martinelli and so every team ni na afempo no Leandro Trossard nso kwa dia ese mutimi kwa fa abrante friends Morgan Rogers and also enkoma mean say kan and so every Arsenal kati adi nyina no and so asu mujumade na Casemiro this season English Premier League no ope player ya twene pa Casemiro maza omo twini brutal ese opani no ayemre empempi 1v1 ya boni sulia ese ya domino ya bof bon fa na wona ese players ni nam no sa anti Casemiro ana ukopie manso English Premier League this season upe player ya twene pa ya no we see kan so de Manchester United no so command do na fiwa ban command ka doso nemum emre ne konti ye besi form na Africa krabi ewo efisa mon command na afi yan so na wo fa inshaba kwajo Sammy B emfa enkomo dodona enso mujumade enso nti yesi from ya down sima jaba efisa mon komono jade besomo Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. It went there. It jump dead down. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. Right, Abusia, Jaguswa Sinkonya so kan ketasi Lumba nsupa no pai dwumadie bia udi no nsu American form on sene wo de basoma wo na afen mo nyam hyenso aba dwumadie nim no eya Lumba nsupa da ma Jaguswa Sinkonya so agude mu nsem ya de somo fa dusu no efisa mo nkomo yemfa dodo na so emesom na afei yempagya mu na dwumadie nkan no enso entoa so anopa dwumadie kese so Anidaso mo bia dwumadie nsu na bibi bia enso so entimi nkonkan na no pai die amensema eba no sei ana nkomo no dodo na so tie entia mete and it's a former Blasters head coach, our very own Otuato,
Enkofo dodo na bashi no na coach we wasa wenim tatis masa Black Stars ya san wantimi afia nkwade e kanse AFCON World Cup company yakoi wokokochia yenko ba bia ade e kanse friendly games outdoor ye hyeyen chese Ghana for so ma no guo otoado so bashi na ene ekoda sorry ya FIFA for enso technical team this year edition World Cup ebetojwa USA Canada ni Mexico woma ombehwe players a ombon modern pa se empo tournament ni bawe ya omo be choose way ana best player of the tournament way ana a young best player of the tournament no otuado kan ho enti senko otuado no wasa anka FIFA ede ne beka technical team say ne omehwe the likes of Messi mo ba World Cup Ronaldo mo ba World Cup Harry Kane mo ba World Cup otuado meka team one measure say player when any bobo player when on football won technically no wetimi explore e on the field of play enti otuado ne dia FIFA na Jaboni din say FIFA technical team mbehwe no matoto ne ma FIFA World Cup na se no otuado county ano so eye kakra fi obadi nyina no enti obeboa e wo tactics data set piece simple corner bia ba referee na se am player we on him corner ball player we on him free kick say otuado adwuma e de man no World Cup na se no masa eti Ghana de munya de pa mo mpe mo support pani we ya ana na yi empanifo nso abone na si 20 na World Cup aye kono kamini otuado aga Ghana player pa omo bon ko kanyame ani me se metimi aka se player we deserve award kaminya da enti ni nyina mu no otuado ana wenya sa appointment ya de nkomo no dodo na nso esum odwumadi nsuna bebe bia nso atimi akonkan na ukopiem enso on nowhere Nigerian FC Nigerian this year this season no player of the year and so our Nigerian team no ekoma Ghana brantia your friend said Caleb Jirenchi Mafo etubeka is last week Sunday omu game on boy no against Midland before say game ni baba so no and I say omu timi ade cancer award no and so etimi de man ti Caleb Jirenchi Mafo ne de masa ne versatility na ekon bruta obetimi abɔ right back left back obetimi abɔ midfield enti abrantia we masa Ghana yenya talent penti ono and so ne mpanifo bo ndi se na FC Nigerian best player of the year and also ekwade man ya de nkoma no pina and so asum na reporter men say kan pay efi Florentina team nim ene say abrantia friends Tariq Lamptey where Ghana need share o terminating a contract unim say abrantia we every Brighton and Nova BM ekopiem and so Florentina no just 25 minutes and I saw ntu timi bo abrantia injury na ha no Tariq Lamptey a very good player oni born ball now so injury and man kwama ontimi endi agro enti ana pay reporter men say kan ene say Florentina ne clubber on ball enso Terence Iriano womatimi terminating contract say womatimi amane de osom no abawie na ne ya ho behia say okope ade kan say club foforo na no nso atimi abo na onim say abrantia your friend say Francis Amuzu Ghana Blasters head coach Carlos Queiroz and so Adeneka ade kan say 23-man squad jade kobo a friendly game against Morocco no ano paintia metin say ne club e friend say Grêmio e wo Brazil man nim no ese omoma brantie ma esan say a late call up ana omde man oman prompt club no baby omadu ne so mahia brantie service pa omugya no ema ne ba Black Stars duty na ebe den ediamom esan say omu crucial game woman club e friend say Confianco ana say Confianca bebo sanso na bahia ebebo na fe no Palestino ebebo afam sa bebo Santos sub crucial games when you know eba ne say na omo darling boy on poster boy one star boy abrantia friend say Francis Amuzu womu jane say omebo friendly game ntie nei Grêmio abrantia we say akande mom no womu say omu jane ne ene ochina ema ne mebo sa game no eno nso enkoma akra men say so no pedi nyina no enso so ede ema na Ashanti regional minister honorable Dr. Frank Amwakohene enso ede bia betum wadi nkoma na we nyame ya doma extensively Saturday trance ewo DLFM sports jumadi enso a yebedi sankoma no wase Ghana Premier League mpempi ye bo game na ubonze empty stadium kotokone askra bo Ghana fo nkohwe enei ehu behia shanka yebetimi ede Ghana Premier League games no enso beba community parks and as community pitches enti yemfa ne shanka Kumasi Asante Kotoko ene Accra House of Folk bebo a nanka McDonald's Street Teshio baby nanka yakobo sa game no enso so ewo ho eno opani a midi no komo honorable Dr. Frank Amwakohene oye Ashanti regional minister wono nso nkoma awakodinti nka on enka eze anye kwani kwan zenka
House of Folk ebe bobo ananka Accra Sports Stadium na ye can gate fee 20 cedi, Poplar Stand, Center Light 10 cedi, VIP 50 cedi. Dabi anka Madina Strota fananka ya BM Obia mehwebi. Ebia House of Folk enso ni Aduana Football Club nanka Madina Strota mo ma mehwe eye free na se. Eno nso na ebehu se ade fans no so eba behwe Ghana Premier League na no so eye nkomo akrefi oba edi nyina no enso so na this weekend Ghana Premier League they say week 33 ye kwa ne sa won ye tete abete na ye ko on nti Sunday ana ebe yi games nyina nso afri on Nations FC betrafie ewa Dr. Kwame Che Sports Complex na oni Vision FC abo sanso a ana media matrafie otakwa na Boss Stadium na oni Heart of Lions abo 11 Wonders trafie ewa Swedro Stadium na oni club friends Brekum Chelsea abo Aduana betrafie on Nana Jimambadu the first park na oni Young Apostles abo Dreams FC trafie ewa Tiba Astrotem na oni Go Stars nso abo Bechem United trafie on Nana Jima we no Nana Fosu Abo Park no ne krobia metema Kumasi Asante Kotoko no etimi ada windam so FC Samates 1996 trafie on Century Sports Complex no ne Heart of Folk so abo Karela trafie our Aliu Mahama Sports Stadium no ne Swedro Oblaks abo afi Hohoi United gamer and kwane Basaka Oli Stars bebono eno nso so ya forfeit and say Hohoi for no wo mo se omuntimi emo Ghana Premier League ni bi mentin koma we ana yebe gina so anopa ya gude mu nsema Mike se coach Adam obobo no enso di gun krata so besima kadu se memesani mu no yede ni nyina nso beti aseda piesie enkoma Lumba nsupa se omunso etimi ko emo eso ya sen ema di dwumade nyina enso ebrenti ofa ya dwumade no yede sina me sorry so no na enra eyo ma woda na empanifo bi enso ema woda no eye very special pa anopa me fa konya esina me ndam panifo bi ase amedi kan no Sam J Bakery Mama Julie ene ni wura Misa Samo ahene afo enra omona se birthday celebration ni nyina no ekoso e o makachi a wo mutimi edi birthday ni my food di birthday na nei wo di fufuo Guinness shi ehye nchen ade ya kan se we no eye mota Guinness bi enso so e wo nchen ba bi sa so tese ensande ye dodo na varieties we ba onya botre se de okeke kan se mu no Endra da birthday na course on sana international DJ Afiba yes Endra so na joint birthday celebration na course and na most dey na kan Guinness kan ho Guinness ye ne me bra ye ne ho bi obra mu di anya so brothers mo da bi se fie ha de ye kanipa na nije Guinness ho ahun se ono no nom safon bi asa what ase ye nye ono no ne me bi e be ha na bra ye se abo bi adi abe enti Endra de ne me hu se Endra obe ye ne ho bi pa be no nko mo di bi si ho man na say ono na ono obe twenze ye nkomra se bia na nka ebe na dot on di besi ho na eja ono nko de timi di fufuo edi moto me feel ni brutal senior le obo akasifo bi zo jese fufuo no mo nsa se kura no mo botre Endra no afedi eni ye di fufuo akasifo te wo sa o mo fu aboden na najwa di fufuo ni bi Debi wanko bi na najwa se okay muko di ni wa we muko awe matcha muko samje o iwe na after say wo de birthday cake ni ba ye no osanso ewo fufuo mamo table no se tie ni ene se no boloko e oh yes bra team ni nyina o prince o ben Charles godfather o jina na ne godson na di birthday onko ena fi ba ko e birthday we no anu nga onko ena fi anum de ohwe aduane so e kofitela o kasa wo asi obuni wontade o kasa wo asi obuni wontade eno ho na nka o de foni kadi but ado aje de wa nko ndi fufu onu si woni fufu sa no ka odina nani na ntanye ho anase woni fufu because me hu si wodi fufu da asema o ka chem no bia na nsen ana fufu ado entano no ko se tibia wo msisi ni ntino fufu di nti etimi ye bi krampo bae ni fufu ni bi wo zigi ya we se mo di fufu abesha fridge na bi o enche fridge mo hwa ewe na fufu na sundi na ya bi fridge mo if you say mo di fufu bae na bi say o mom ka chiri no but mo ya mo hu bi o pa bede ni edi o dia na me behwa be fonten no so me say na me wo fast for there na ekoso sa no behwa ya international DJ ne Bismarck owo ahene kwa champon di bede na my papa ye mo na baso ya de ne kunu ne friend say Mr. Samuel ahene afo nyame nshira o mama ya de intensi nyame nshira o na fe mada Miss Rita nso ase Miss Rita on kwa de birthday celebration is starting on Saturday, Mother's Day. No. Mother's Day na Sunday mo. Oh yeah, sure. It's Sunday no. Yes, you're starting on Sunday. Some proper tripa. O free tamaton. It is birthday na gasa Sunday evening na me dem start. Miss Henrietta no ye hwan.
Ono ya madam for Tema. Madam for Bakon Tema. Committee 2. Oh, okay. Oh, baby. Oh, yes. When am I there? Drive you all the way from Tema. Hey. Bye. And you crash over for. Oh, yes. Yeah, tears in as a most celebrity you. I no crepa. But oh, yeah, where say, Emran and Coponti Afabako, a few film. Oh, yes, sir, +1 - 1. And to Wunya Bakwaka on a tobacco. And to a -1 straight. There be a +1 - 1. Yeah, what say? Massa. Pretty. The concourse in Payamfi and go upon the Maya. A fish and bay your song. Our Boroswa need be 75-80. Listen on a Borosono. And this year, young funny say, Yamia do bit to make Trabe 100+. So what you say? Made him busy miniature. Sir, in dear mount by 40 years. Hey. Hey, mother, me mount. Say me take it. Umbezo be na say bia na umpe side. Me ka say. Ah, na 40 say. O say. Na wo sin nyame my 70. Na wo say wo dia umpe say obe na te. E na me say me mount by 40. It ideally ka so dey mama man dey nyame kan na. Na be so bu akọ betumi aka say no 35 pe. Me ade ba kwa me nsu owiase owu. Enti no, o say aka wo pe ne be say. Tro ni so owo ye nipa mfa so. Me nimpa Christopher ene ye ne anu magidifo. Muslim for no obi a oje Yankopon di bia no enim so owo ye ne mfa so. Enti owo de me. Enti wo ka fie sen na hunya yanka wo ye okay. Me nya 99. 99. Ena aka jam so mpe so obeduru 70 ne 100 no. Say 100 na wo mpe. About 70+ na ade ne wo pe on. Ah, say o chiri. Because 100 na. Aka wo ye mate so pa o. 100 no go say enkwala no kunya so de fo banana fo no. Betete o. Be senso me say se baza ho na yi ufri edembe hatawa bonten no but wo bobra ni yi na nyame hira wo baby mo dio eno ayi Mr 100+ but still no yes samje ekunu ne mame Mr Samahine afo man o 89 years nyame ado and next month 9th onya 89 ongita puma no ho waya de enyini de nyame hira no pa na mada baby girl gift theater nso ase eno femi picture correct better oba me den wa say boho nom o si di ne ye den baby girl gift theater baby girl gift ara yes ana o chinwo da ara say infant din ara sa na mbo no ana Kobi Asamoah okay Kobi Asamoah heavy oba ha na what nka yes Kobi Asamoah yes oh okay oh ha me kwa so no so me nim du timi ya me nhira ne pi Kobi ya me nhira ana SL so my etin nka oh okay yes eni yenchi DLFM metiefo ni nyina o ma ya de Obia freba be we mo yes ya mo hwire ye nyina message ba ye oh yes o mo kire odo eno aye da Obia asinti yeah before say DJ Fiba ba no me ngina nanam na na it was a giant birthday celebration to DJ Fiba so da na dofo nyina ase oba I think say enumre obesi form platform we na so say I was over cause into obesi form me nya time me church message maka ni say na enkomo Obia right now mama chia me boss Dr. Steven Yabua okay has hearing clinic and open me fear pen on me ko share dog into dog fantastic good morning enkomo right into Bismarck man bize and our ten nka so dia kwaba so nsem no ebe so ye dan ye ho aba kofa ye dwaton de ye ba pe e dwumade ne nto aso ebe hihye so Nasela Palm Casino for GHScratch.com. Sikam Pimpim Mama Ghana for the Nyasam get well. GHScratch.com. And you scratch and win instant cash online. Wobet to me first 100,000 cedis kutu. Anika samne se. Akwenya miensa. Ana wobet to me first be simple. Me di kind. To scratch card our GHScratch.com. Na scratch keke. Uti ya. Udam instantly. Ne to so me no aye the daily challenge. Debia. Ye bia meribetu so bia scratch card do obet to me. Say katum now can you put top 5 ne ho a woni e na ya ka no e be chesika bafu wada so no ya to so miensa aye the game challenge ni a obaya ne so obeyi card ne mu dia ope se bewie now ka top 5 ne ho a diska kofie sika baburo 100,000 cedis ana obetumi edi awo GHScratch.com eto trend ye fawjem GHScratch.com register scratch.com ne di do kai san hye kakra wo Enquiries Gaming Commission of Ghana jet woni fiedu nwotwe wotimi nto abayi bi o twa afanya santon Minia femme waso ene umre kakra na menka Dio for Plaza Hotels 171 Trail se wo bebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Dio for Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo bebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se Dio for Plaza Bar
and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man, any man, you know, to Miss one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Itegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, dear, Dine Papa, in the Padem, dear, Buso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon, dear, ye be a punama, a 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Yeah, over to mini Wabusia Abetnum for a limited period. A fish, the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attention, ya, Nina, a Koforidia, a brin so, but we ain't what her as any fire service station, no, any dish anymore. So, denta, your fraha, over to me a frey, oh, my so 0530458834 now 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Home of legends and great music. 106.9. 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. Now I see a good deal.
every May. On me on you give ways, no baby on ya me boy. On me on you give ways, no baby on ya me boy. See us away, mommy on my side, I brought you home. Hey, you see bad for every May, you great better every May. So bad she on every May, you go when you become your every May. You so bad my bitch it's your baby on, your name your roper. You say bad my dear so woman, never know you know you know me shock more. Got number, know me shock more. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Na ho asɛmanye yɛmo akwaba at the DLFM 106.9. Ne kwasɛm ne sɛ twede yɛ mpɔ Nyankopɔn sɛ wanhyira ma o fa mentwe ma no kra. Ɛfisɛ nyamo a yɛnyɛ obia. Dwumadi a wotie no yɛ Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Hyɛ ne sɛ metena mu ɛde ma Mr. Prince Kwabena Oben Charles DJ Hitman ɛdi a megye soɔ no ɛyɛ wɔfa atenhyiraba kwadwo Sammy bi ni anɔpɛ mi kanfo ghscratch.com tiedi ni ye ghscratch.com menim sɛ de osikasɛm teɛ na sɛ asɛ enema nhyɛ da mfa ma wo ya wona tell na why ya emfa what ade bedofo brabo do baabi a favor ni lucky ka ho sɛ woni luck a on wo de tade emfa wo enti mesere wada we de emomade an try and luck na sɛ de tie bia no pimpim adibi pimpim ye true ghscratch.com wants to try hwe na bedi ho dance na nsɛn a you can ghscratch.com it's your normal game when a normal game by 3 different ways and I bet to me the win iska so na be catch the one no ghscratch.com it's your normal game but we no there 3 different ways and I bet to me first when yes ka pay wa dia go bottom the mesra wa da no pay enjeja ho kra fa phone na menkyere wa dia bi na ye wate your true phone po what do you say obeto yen card ni bi auto scratch card na wa scratch on your phone and then boom you can win instant money immediately obetumi adisika fili FM pa and then number 2 no so a daily challenge no and so mu da hopa and obetumi scratch more than 2 other prayers. What can I make top what they are? Now could do top 5 better for with them simple cry. And the daily prices are not over to me affiliate from pa. And nothing so over to me a day number 3. A game challenge and so and it's over to me a from pa. And no better to me a pick your favorite player pay or picking we are. And go for ya to manage to me call Lande our top 5 for the more. Charlie, they can have fear you. And Tinina ghscratch.com and amount for winning pem you can win up to 100,000 Ghana cedis. Yes, 100,000, 1 billion. And yes, Kakumo, and of what then in Jaja. For phone of wow, dance over tower your scratch card and all. Watch us in with this car. And yeah, you know, can say yeah, just within seconds. Go to marry this capa. And the question woman say, you cannot bury and so you can withdraw your money fast, where you're stress free. One row and Yanko fund where we near we know, and then if you see Kanema and our friend Pobianfa, obey yes, I want to hear Debbie and Tessa. ghscratch.com no when you win and I can dem dewa. A while bit my withdraw Sikano criteria, and Miss Ebis or questions be and found. And a wow sika. The mesra to be Nadi Biwate, na feel firm.
go to ghscratch.com right now and register and pray and start winning today. Shannon to say, powered by La Palm Casino, and because it's approved by Gaming Commission of Ghana. Shannon to say, when you're 18 years, sir, make sure you home. When you're 18 years, sir, won't come home. And when we're 18 years and above, or not, won't gamble responsibly. Enchebia yedi kuaka tambo so abesoma no pay so wa hunsema ho do we kwaso e wo man kanam titiru na nsema ho do a emu odene de emu ode de emu onwero no nyina no waka tande abente na bedi ho komo na wa hu de kwaso o manyim DLFM 106.9. Yankopon sa wenhyira ma owofa mentwema na kra bebe yedrei eyeku akrata emoboso enti mesra wada na ukasa bi wajama na da haya at DLFM 106.9 na bia mu ye na nsema hoto a edi ahim ewo my Ghana yenku akrata ahodo mu no yefa ni nyina emambeso beye sema tunum ne aduonu a eda yentam yi na yefa ku akrata mboso no emra emesom. Now, we say we are live on Facebook as well as YouTube. Until the oba, you made no share, comment we are now share na for so enyemu HFM. Now, if you are nyam nkwana medi dwumade DJs gibi etechiri Bismarck adu say man busy etechi sounds na me wo fa se makel say ejina mu denden dia no pay odi me nam wo Facebook and afins YouTube a wote me kan no so techiri pam. Sounds na DJ Hitman eso ewe echiri ho no ma no so o kan ye ho adwumade ye nyina ye de eba besoma no pay na anapekuwa kata mboso no etosom na yɛhyase na yɛmfamfri daily graphic wakrata no daily graphic anopɛyi wasi form bruta wasi form enti anopɛyi daily graphic wakrata no eden sama ba wɔkyerɛ mu a legal education procurement reforms begin legal education reforms begin ahyase enti my Ghana aka ne ho bekaya na omam ye wo school ba akopɛ ne yesua pon a wo pɛsɛ wuhunu mra na wusua nimde e wo mra mu a eno pɛ any school a na my Ghana mra e ma ho kwan sɛ wo betimi akosua siasua pon no enti kwasi woni baka ne sɛ monopoly na eno nkutuo no wagye abo nani ase wo bia pɛsɛ wusua mra no eno nkutuo no sua pon omanyim wo betumi akɔ na wakɔ akosua ene ye fani say Ghana School of Law. Ghana School of Law. Ene ye wo komokola mpotem ho no ma ana meboa. Eno ana wo mokola he ya kwan hu ya mokola ma no echire ho no ma nchen ho pe. Hwa wo ko ECG. Mo nchen ho no ma na no. Ene kutuo na ye school a na ye university wa Ghana ha no ma emra ma ho kwan say wo pese wo yem nanim ni a ho ena beka kwaje ntete. Na so ene Ghana mampeni John Dramani Mahama ene asoya ahwe oman Ghana humasua so atena se adwene ho ahunu se ehu hia se oman kakraka entisa na Ghana mamu ha se nyina yesi Ghana School of Law pe ina obi pese okọ kwaje ntete wo mra ho a onko bie ede ade a enti mpenifo ye nhihye foforo de mra bia babonte bebo pandemic se de legal education procurement reforms no o ma hyase eno na Ghana mampeni John Dramani Mahama ejitu mu se mra nya adwuma enti se yakwe ni mo no oman Ghana suapon bia oman Ghana asoya hwe humasua so man nkrata tumi krata so mfa nya adwuma na ojitu mpreko pese ono nso ye suapon anasa university no
sɛ ɔwɔ capacity sɛ obetumi akyerɛ mmara ɔman Ghana mmara ma no ho kwan ɛma ɔno nso etimi akyerɛ mmara at University of Ghana UPSA Anyifa Bibia UDS Babia Kwame Nkrumah University of Science and Technology University of Uniba Education University of Education Uniba kese Babia wokosua pon bia no obetumi asua mmara wo honom emana ye nti we yasemoda omen akwade men katafa eno ne so pa bena headline da Daily Graphic wakata nanim ena abehunu Ghana mampeni yan papa John Dramani Mahama ena afin so osoafo no hwe oman Ghana yesika sem eso Dr. Kesera atoba force ne mpemfo pina kan ho a Chief of Staff yan papa Julius Debra ne mpemfo pina ne kan ho a no pay kwa kratai ede ho sensem ede aba abetodwa na sanso na katafa etaso tumiensa ewo Daily Graphic wakata nim eba mane se Yakopon ya atoma ya mafra wonom eko senior high school SHS no wonom ehye eye wasi nso hwe ne twereye ase Yakopon ya atoma ekina eye wukwada ana wonom ehye ase na wonom bedikan atwere oral English saade no emu ohun ti sa no manam tese no wote honom na wonom voice na chese ye boy ne no kire na wutie na wutintim ase a na otwere de anya agro kra oral English eno no brofo kasa ho adisua no enya semkuma kra ye bebo obi ne na wokana na wonso na wo twere na wo twinsa sensan science na ase ne ade anya semkuma kra nti eno ene Yakopon ya adom ekina da ye mofra wonom kɔ senior high schools wombedi kan ade ahye wom senhwe na twere na ase nti ye mompaye emfantai ye mofra wonom kɔ senior high school no sisie no BC fund o mawie na wotwe atwam no mo prepare chiri na o mabba kuruma chesanya o mo anu amhia bi no pa masa life pa na weekends no mo twi fam bruta mo fa azifo mo ntija yo o mo se o mawie bra mo abre pa o mawie school no endra pa hwe bi no lazy pa ne kotokwanya mo ahyehyɛ ndam kurum twi fam a na nya sem wanti we no wasifo no so ahyase o mo so be hyase atwen so Yakopon ya atoma efit na da eko nti mo fra no ye mo no bibia ntumi konkan enfama wonom na say make say global fan Ghana to fully finance vaccines critical medicine temike say the finance minister chirem say Ghana ndura hodo ye behia no o man Ghana ban ye krato ye nia vaccines ahodo ye beye bibia kama beja pomuden etimi akonkan ede ama omen sanso na heart go face mpeni for make say adwuma ye for modern waka no wo matua ye say de musika me botoma ye de na nsem ngofa sifo yi yesun ya nene katafata sudunum we ye dunsia katafata sudunsia page 16 wo Daily Graphic bo amane say make say adwuma ye for no musaka makotua de say de akire din esika bafia anope kwa kata ide da so Daily Graphic ede ho nsem aba abetodwa na sanso na Yamanwura mu ewo de Chronicle ko akata ne wasi from buta no pay Chronicle ebo amane no pay asema so pay ni promotional examination prove bribery allegations police administration dares critics rejects claims of exams leakage and afi more practice da mo kirema anopay o my Ghana post sahene me kire yen IGP yan papa Christian Tete Yehonu ni foni da hanom sei na kwa kata no ebo amane ye kata feta so mienu ene miensa ho sei na se beto dwane pa bi keka IGP sa ro mo ye hwehwe ne musa na ne promotion se we ye post office beto dibremu no age se yi oba madia ne bribe bi kata so hye bi ojejeje bia na atiadanse yebo abaso ene atiadia fi so hwe a wo betwere ene so omotumi man omode kirew mpo omodi kan akura de nso hwe ne kirew emma wonsan ka bi mpo ahwe ami ansese ne kura mpo ansa no mayo nso hwe no amu kirem se de adia ede na ekosui enti IGP kirem se mo a mugu omanim ase ensem anim fram asema mo ka gu omanim ase ye no momra ma kirem wo adanse de fa bra bonten na yehunu na munyan se mugya atachete saa mtetenchan kwanchan gu omanim ase ne enye ti mo improve momfa dance ni enimra de hunu se ne kura wom exam leakage and afin so
more practices na mo kano momfa dance di mbra se ma nya de a ene ne yesim hu munya mema enye kra a no pay yem papa Christian tete ho no poti sahene ode ho nse obetodwa e wode chronic kuwa krata no emum na sanso na kratafa etaso mienu no miensa ho ano yem papa asante hene otumufo se tutu a otaso mienu enfo ni da hanom na asante hene e kirem say otumufo to government don't spare illegal miners. Don't spare illegal miners. Enti asante hene otumufo osetutu a atasumi no na ode adesere ede ato Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama ene mo mka bia womanum se obasere mu ada enipa ahodo a wonom etu fumagudi akwati kwan so a emfa omanga na mera mu no obasere mu ada momo mabosuo mu den na munyina mo naso se mmene man kantena wonam na muntu o mo sesa momo hu obi amabo don't spare obia enipa na moche no na wo se Ghana nsuo yakwaye ene yatena ya momamra ene ninni sede se asante hene otumufo se tutu anopai ode mo nsem aba abetodwa na yan koswa fa ko akata mboso no nsomowa the chronic ko akata ne ba mane se konyako adehye monsa kanko so hena nkoso hene kiremu se ba wo bai papa so a opa homa so ina no mode ni yie die muti na wopa ne senti adehye mo konyako ewo central region finfi mantemu nkoso hene nana asiedu keteke a odikan nana asiedu keteke the one ochira me yemfa manim ba obey som papa kwanyako empuntu eni yedi eba mbotom no enya semkuma o metonton sase ngunu botom obeboa amekwanyako kurodua na impotempotem ahodo a mohye kwanyako na matren kwanwase no munyina madiye eno eyensna ahodo anopei the chronic kuwakata no odeba emontene so anopei eno no na yemfri the chronic ne yemfri anifa nkyire man ego daily guide kuwakata no pegwa sifom bruta wa sifom na sema de aba no ebi mo onwono pa nyasem kuma nsem ne bi mo onwono pa na so ye den se de tie bia no o fa yebeka ne sa se de tie na yebeka na wode wani kire mu asante mantemu a ayamfore apa denchira west etu ato ye no asama ba asama na ba yo apa west apa denchira west etu akoto sep etu ato ye no anfasa mo pa ma manyim ne nyina ne say ayamfre mrante hene nana kwabena ena akwajeta ediama no ochire nana kwabena ochire akwajeta ediama no ne nyina ne say ana no meme ne etwa mu eye gusu a yekoso omra na wonom abusua peni afiri mu enti eye todwa no nanam atren konwom mka bia wom nyina be pie dwumedi na se na nya sem kuma kra ne bibia gusu ekone kakra nkra ehu an se nana ekitatuo aja anyimfuhia na eye adehie abremponye ekoso a wonim se de eye na tutuo ne kokko okoso am ena nana kwabena ochire ekitatuo na kire mu a ono no wa bin bruta wa kwakwaji aduro enti ado na waje no sese oyinkonya na obotuo otutuo no wadwam ho na otumi kire ne bobre na nasifom ena ja na nasifom bruta e wo ho no ma na amnante je nyina nse de didima yawo na nayam na munu tim na wona nan say so say wansanya bofo kongro makobo nutuo no dafom wona nan say ya che ne de yahuni womudim de ka kwa na damojam wompeja na America tente kudu ayere sabia musu amfa na nawuda da kra ansam de ne ba yekotie tie mu a sana na akwaje aduro na akwaje juju na duro wa na kire na say Yankopɔn ya dum bia dom wo no ani patwa hia no onfa to no mfa hwe ne yam no onyam se
bi ma yaw ti ma yaw na ntutuo ni mo ne yam na ento etuo no kura de anya hwe kura ebona boba no besa pete a enya ni pedua so tumi na fili fam ye koswa gidi net amfa sana okonfo no bo na amse na aduro nya papa na da fom tim na ni apie na ni nyina hrete na ewui timi geze de adehia mo wa pa West Danger ewa sante mantem nana kwabena okere wakwaje aduro akwa no hutuo ematuo no otoye no papa na aduro na mfa ama awra ho sem asi awramfo ne mpatem no anya sem kuma kra ntia no ya asem anopay daily guide edemon sensem aba abetodwam da sanso na befa stock case ho sensem no amose katasese ne proye bia kwaso no katafa toso miensa e daily guide ebo amane say attorney general and deputy Dr. Justice Sremusai and Efinso eye yam papa Dominic ayene abalo ye pen on kwan so no hwa tenten so wane mu kirem say roko boss to nyum different kra nyum amoto no say no nyum na nya de kese yehudi akwa ne de ba o see one time say basasa na de anopai daily guide kwa kata alfa to du miensa ede ho ensensem aba abeto edwam na sanso na nkra beto dwa kirem say trickled in kolongo crash ntimika say de konongo ye kata fa to sunsia ewo daily guide ebo amane sen kwanhia si ewo konongo ma nipa pode basa 3 wo munyina da enye nkwanhia lolo nkwanhia wo munyina ahwere wo no nkwa no pay daily guide kwa kata no ede ho sensem ede aba abeto edwa na yakuya ni mu ani afia ni fankyere mu ewo women and leadership kwa kata no pay wasi form brutal na so na beto dwa ni ya maame ani din ede Ellen ama daku ono a political communication expert na mu kire me say appointed spokesperson ede ma MPP employment policy committee mika say page 2 ede ma women and leadership empower inform and transform kwa kata ne ba mane say ya maame Ellen ama daku enene MPP amanyoku no aboni din say ono nkoye kasamafo envama MPP employment policy committee tese no ya bedwoku mbetena say ahwehwem enko mbefa so metumi afa nipa adwuma wo manyim sa bedwoku mapa ne maame ene beye wonom kasamafo nti uba Facebook and afinsi YouTuber me wo fa se makese in fact obo adwuma bruta obo adwuma wadode ode atoso a wo ba echese obehu de yakoso nyina wa hanom a wa project ne kama wa wide ne kama pa wa zoom ne kama ba ubenya bi ahwem na sanso na katafeta so enai ewo women leadership eba manese ya maame afia akoto we de ye ne ayade nyina no ya maame afia akoto ne mperifa bonidin se onne nkoya kyerɛkyerɛfo emfama MPP religious and chieftaincy committee enti we ya bedwoku a MPP amanyoku nate ena women and leadership kwa kata ne ba amane anope wakatafeta so nan say ya maame afia akoto emprempren de abedwoku ekwa akwahwe esom ene ahinse hye so no sabedwoku no ono enya wonom kyerɛkyerɛfo emfama MPP amanyoku na bedwoku a wonom ate no ene ye page 4 ewo women and leadership kwa kata enim na katafeta so enum ewo women leadership kwa kata ne ba mane say UK any Chinese envoys wonom nyasem kuma kra mo ba Ghana abebo na dwede de o ntemu no wonom aba ba hye mu kana make say Honorable Elizabeth Ofosu adware eye o man Ghana osoafo na hwe o man Ghana mfiridwuma and everything so agri business so HMC say make say there empenifo ya Bagana page 5 UK any Chinese envoy o maba ebeboa na munu Ghana man aba betu kasubom abetu ja na ma hwe madwade de yentemo no nyoma kwankan na Ghana fododo na so etimi enya dwuma ye wo mabibie nwuma ne ate a mabibie atumi kwankan ede ama omen na katafeta so ensia
ewo women and leadership ebo amane saying ya maame adwoa Obia daako opoku yidin no de pam ya maame adwoa Obia daako opoku ona ya demonstrator de Ghana Medical Trust Fund o chema make say die hey ode chepa gwakroma 4 key focus areas of Medical Trust Fund pepo adwumaden eno ya Ghana mampeni John Dramani Mahama foto mabo de ato honom de ma omen edu baabi na ahodoto yade be ye kwankro yade etu ase entune no ena ase ye hwe toto ne mana ejoma fa ho ka na won so ukon matumi ahan wa no pay katafa to so nsia ewo the women and leadership me wo fa ase shila na de nsem yi sa ko akatai ede ba emontene eso ehun nsem ene yede asomwe yakuya ne ma yempiem wo daybreak ko aka chana si from blue time na nsem ode abene wo kirema make say MPP unveils alternative policy blueprint for Ghana edise pa MPP amanyokodi aba bonten no ene ko akatai ebo ho amane ya omatabedwo kopi beboa ayenhye pa de amanyokuru no yakuya ne mim enti ba hu doctor Alhaji Mahmoud Bawomi aka no ye oman Ghana omampeni abede achi ono kura wa ye adwuma Bank of Ghana pen ono kura ya mpempen otu franka ede ama MPP amanyokuru na ko akatai de ne foni ede aba nhye pa omaye no ode ho nsem aba abeto edwa na sanso na Tepa police hunt Kotoko over midnight timber raid and on sense no pay kuwakrata no so de your placement is press statement dia ba and on sense no so aba abeto edwa yemfree daybreak na yemfree ani fanchire mum e the dispatch kuwakrata no wasif man no pay no chire mam police uncover 1,400 rounds of AK-47 ammunition hidden in handcuff adia se mo fasi fu de na mu chire eduma doctor IGP yam papa Christian Tete Yohonu post sa hinfo ni da na microphone kitani se o chire ma sei post fo na sumi aboa menne AK-47 etu ayi 1,400 rounds of ammunition etu na tumi to po any pay sa 1,400 rounds of ammunition ena nipa bi de akwa hyehye nkuko buom handcuff nkuko bo no de akwa hyehyem ena posifo edueduem akwayi ni nyina me kase ko akatai ede ho nsema ba nipa a mutu sa na monso akronfo yi posifo ate wonom eye pa beboa pa beboa nkasa ntimo ayade pa na me kase I support paternity DNA test. NDC's Miss Zifa Tega and HRM they say no. Say ya aban anase ba chibadwa for person man ba na boa na wo ya. Naja yakwa koye DNA test. Na ahwe say papa no e no kra say nipa ne na we e ono na wo na anase oni nipa afro na awo e na ade hye no obeba obi ba ho ka. Ochirima wo te chire pa NDC's Miss Zifa Tega so te chire eye na emani bi bu mema na kwase pa mema ne so bi so bu ma na kwase utumi ne oba bi anyam osanyamia ubeka aka wonte ase da onye nso na batan no nko oba no nko na ebre mu chiri manye nti wo sa hyehye no eba ebebo pa na sanso na the inside ko aka chene sifuma no pe o chire mu a Rose Minister wants contractors enti onumnyamfo Kwame Gavins Agboja chirema no pay say Omai Ghana nyumaku ahodo a Ghana mampeni ede contract ede mama mu yi yakwan no big push initiative no sere mu ada ma mo nsa ka bi amoye no aban one moka watuatua bebre na sika mamo mu wie nso ade aka obetua enti adenti na nyuman mahye ase ya kokwasa sa enti obesere mu nyankwa ni sa bio wa woni na beje contract na wanya adwuma nsa de se no beje afiri nsem na aban so kila entua sebe beboa aban po ebo no homoden din contract do na Ghana fo eye companies opese sika ne tena Ghana hanom na musu munya sika do sumo men eti adenti na beje adwuma na mbe la kadase ka kokwa asante no
kokobako osoafo no hwe oman Ghana yakwan ne yakwan important so nimnyamfo kwame governs agbegya na ekasa no nti mu amanya akwan no aban beje contract no e de afire mu nsem nti man hwe ni ya maso be hyepa Samson akuapem kwen mada oba hima ode ma akuapem o kirem na say no Justice Sofia Ekufu a moji na tum say o mbesi no eye emrahene no onye ntum ozi onye ntum akuapem nyema say pastor oba pene say wo munsi ye ma me Justice Sofia Ekufu o munsi no eye emrahene no o mpene da onye ntum ne enye ntum kina wa reject no pay the insight ku akrata no ede honsam ede aba enti ompene o se yenchede obiara anopai ehonsensem ababetodwa what insight ku akrata no emu yafia ni kirema what the Ghanaian Times anopai den 70 bi aba wo kirema President Mahama assigned to 3 bills target inflated contract legal education and afi governance tigara mampene si form brutal enye bills mako miensa na waje atum ebehwe de dikan o my Ghana school esuapon bia betumanya kwanya na no so akire emra ho ensensem no besua mra no waje atum sanso na ebio de ka ho bio nso ene so eye contract ahodo na afi eye aban amemgo ho sensem so dodo na na baje samra ndi atum beboa na o men yakoyanim ewo mpuntu emu anopeku akatai ede ho sensem ede yabana anene asem eso pa ewo the Ghanaian Times anopai yede mu ensem ede esomo Samsung intelligence led policy key to security IGPH dem say krata feto so edumienu ewo the Ghanaian Times ebo amane say hwehwem soronko aya na eposifo ye no intelligence na yade aboa pa ene boa wonom mamdwumadi omudie no Niama etimi ekonkan edema omen eposifo. Samson 28 trafficked Ghanaians rescued in Cote d'Ivoire. Etemika said the Ghana de she ne enipa biafo mu ndomu e wala Cote d'Ivoire mo do ba sibra exploitation no. Emu pode no nwotwe. Eposifo akwaje wono ma omodo ma ban penifo akwaje o ma ba omen mu a omotwitwaje wono ma no pay. E ho sensem e yensem ahodo a the Ghanaian Times e de ho nsem eteba ebesom omen na yentos yenkopie mu what the daily satellite kwa katena si form brutal no kirema Roman Ate local boss omu kirem se wa contradicte srem sayo enti deputy attorney general Dr. Srem Sai Justice omu kirema Roman Ate ase de ma bi kokoko so a local boss ene omen aban lawyer penny ono kwanso ye osoafo ohwa tenten ne so be di akire chese we de to na we di ato ya chese nyoma mo ye no obia ne nyonko de bu abira ede ne yakure ede ne yehu ni sa wo mayi mu enti omosre omo kasa wa hanu makire mse se ne ma bi nse da nkwaye kura nkwaye omo contradict ono ho ano pe obehu akane o my Ghana attorney general gofere ye bo adam infoni da na okire mu ne ma bi ekokoso onde ye ne nwanwa kura na deputy attorney general nam ha na lemona cheso na cheso mumie nu nyina obi ahu ba obi hu boto anu mfa kura nhim anopai kwakata ye de ho sensem ede aba Samson law school exams abolished under new law a year da fiamapo na e kasa no timika se de mu kirema se sei de e kire din law school exams no 2010 time umatwam katafata so miensa na ho from de aba ni mu de betwa fam simple kura na makoba ni mu kura na sanse de ko ba badwamika se mo ebo modin akokoko kurase nkurase e ofimfim mantam ni akuafo na kodi nkomo se abane de omoka ene obetia na Mahama wode yeka otu mutan wode yeka make to dem kuma no ene nanam nkurase ene nkura kese na dentemu e ofimfim mantam Central Region mo ni akuafo no edidi nkomo no pe ko akatai ede hon sensem ede aba abetudwam Samson UPSA hosts 9th Yagusa Games ombe bopa agudie mu sensem na tatia university de no UPSA heya na ba be koso mu no hosti afiwe de na se be ko on sa heya Bismarck so on na be ko
says ya wona sports writer ana meboa aha nti mbekọ na modimani akodi akiri mama yesu yehu de ekoso UPS ye ni ayempotem ha ya anaja yenso de ne kotu awisi abo ani akwa homa ye beboa pa nti momodi ankohwe na momfa ho sensem emfa wana bibia ankonkan emfa emajan na no pay the archives the akakwa katanda no kirem say embassy in US rally to boost a capital market investment because say the empenifo aboa pa na my Ghana say juma be kwaso no adwadie odo musika be hyem aboa na ne matumi akonkan bibia de ama omanya nyasem kuma kwa sanso na wisdom gomashi empenifo abone ni so nkoye co-chair emfama MPP environmental committee asoye anase bedwakwan bibia te e behwe atenaye so eno pani ekwakwada honom akobɔ adwumaden ede ama wonom bibia be konkan ede ama omanya sanso na police inspector busted left phone behind after Momo robbery. Hey! Police officer penny pao. Police inspector wakobbo krono. Momo Obia wono no. Oye mba mani vendor na penny akobbo no krono a. Posufu ache no waye bastard. Ye waye bastard anopay. The archives ebo hama ne ho so efa pao. Ene nti waye saade. Me nwa fa asifu yi de mutumi gumani ase pao. Anopay ko yakratai. Ede ho nsensem ede aba abeto etwa ene ho nsem na no pay yede abai ho nsem na yede abai yede aba yefa ko akata mbo so dwumadie ni nsi na birthday ba ko mienu bi wa hanom na yembo ne tew ansa na ya sori dwumadie no eso na birthday dika no eko ediama nyumtuni a wudin ede Elizabeth Texan gospel sensational musician. Yadi ejina Elizabeth Texan. Endrada na your birthday. Into DJ Active TV. Or your reporter Edma DLFM 106.9. Ochirema ne. Endrada rada. Endra na your birthday into. Ahofe Elizabeth Texan. Yaminchira upi. No awodano. Onyane sonko krankwa tenten. Ene yesre ediamao. Ompeja mfra dumu. Enfao enkwa dumu. So happy birthday enko enfama ye mame Elizabeth Texan na menhira opinu awoda no onye no soronko kra na sanso na dedi hobio no eko ediama senior man himself Alhaji Majid today happen to be your birthday when are we opening pen udu awudai we governor drip coordinator NFE NDC chairman hopeful ewa dance asokwa constituency enti Alhaji Majid governor udin no Alhaji Majid governor we drip coordinator NFE so NDC incoming chairman ewa dance asokwa constituency chairman ene your birthday enti Enquiries every ASP sapane ene wo kirem se ne your birthday openi ya menchira opi no nya osonko kwatenten yedie ena senior man ASP sampane esrede amawo ya menchira opi no awoda no onye ne sonko kra Alhaji Majid governor drip coordinator NFE NDC incoming constituency chairman adanse asokwa ya menchira opi no awoda no onye no sonko kra na onim say me wafa se Honorable Dominic Bonsu yankopo ya atoma obeye dwumaden sono kwa chese ni nyina ne say 15 kV Japan plant obepeja ede akoma manso adubia SHS NF nso Enquires senior high school technical waya ade pa anti Honorable Dominic Bonsu oba bepeja donation pa 15 kV Japan plant no de kwa koma de hia mo manso adubia senior high school ana afin so Enquires senior high technical school no o de bremo na bibia konkan se be ya enyam kane aduma mo betumi enya sa plant we e de gba aduma na desua akonkan to na bo we de pia waya de nyam nchira opi na wakoma so abisade bia ne nkopon nyama na me wofa se Sammy Rofoli Boaten e na o se de waya ya de so nani e de se otumi ka ho nsem
na Ghana phone de pa wo ye e de asom asante manti hona bodom bonsu na me nhyɛ pina no pay no ɔnte nanim emfa nkyerɛ o me da me ho aba me ba ye betena se na ye di nkomo ha ye DLFM 106.9 ye di amegye so ye wofa ɔse ade ye de one at inhyiraba kwadwo Sammy be hyan se me tena se anase me tenam e de ama senior man himself Mr Prince Obeng DJ Hitman Jumadi a wuti friend is saying Anidaso Wɔhɔ ma Obia Anidaso Wɔhɔ ma Obia and I mean so me one fast for no more say yeah friend me saying I am listening to Inshiraba Kwejo Samebi on DLFM 106.9. DLFM 106.9. Dry.
DLFM 106.9. Exactly 28 minutes past 8. Savano Ediono Abapano Wachon Yamu Akwaba at the DLFM 106.9. In fact, Antiata Wobana Wobanu Kuto just said Din Wobana. And you are with ye every delay Daddy Lumba featuring Ofoyan Ponsa. Otudinsan theater and Yawabana Onukuto.
Anope me nim said wapomuden eko edema wapomuden yade ahia o. Edemesra me dofo awotemi nka no pay enfo apomuden fa ni agro kra. Oh so ba ni na mu. O hwe na ho fesa de tia. Bibia dani kama bibia gina so fine. Utumi say yes or so no more so no pan yankopon e de ache wei. Etonyam enimonyam nufunyam bibia. Anso na nsen no vase. Enimguase na mokọ so ade gumi o. Enya fine kra. Me wafase ba ko ofie ha wawade. In fact, ahaja born home den pa. De bia ni hwe ni mu ase dia. Ana pa me can forgive us pick up so the amount. Mesra wada enimguase ne too much. A man yadi wonom bades dia ma wo mi. Omo ba fire mo prepare kira. Na sabi akwadwira dwuma na enimguase yanko a. E de ade a. Me wafase fuei. Enimguase ne doso. Eti mesra wo. Ena mpama agudi en shada nkoso enimguase ya ba. Wode buani atata hwene mututuo. Kwesi bana baka ne say premature ejaculation wode buani ani. Kwaku don suesi ni tirase a onso de bia utim kaja. Ma onsaka give us pick capsules ubebo adwuma pa. O we say yes we ye bema mu a. Monso so am spams ni ya hoden no o ma hodwoma ense kontomire. Obetumi ni obasi aka wo mpam kama aya wo hu bi pa. Na nso tutu enkuma boa. Spams no mawuwu omuni ya hoden. Ede mesra wada onsanka give it pick up source na gira wona so se bema mu a bema na okotire besie bema na otumi tutu ekuma boa o enye pe wo bekwa na wansan no okọ eno no sabe nyansa nim na obra no asomfa so wani sen enti ma onsanka give it pick up source na mo na mema ye nimu na otumi awo ba wate yesa nso no bekọ so atata wo se gu ani mu ase that's na sexual weakness udi bo ani ani tim why better bebo apa. They will give us cocoa capsules. Ma cocoa aji musisi ya boss no. They are very effective for waist pains. Ana cocoa ebetu ase de amount. Constipation aye mutim. Nani awudie 10 times starch nkwa. Ena sabi wudi dia facha me. Ukwaja na bia so a. Ubetumi ahya so sabe bia wutin so. Efia okwago han. Enye cheme ho self container. Utumi se bia single room and porch bi. Jana bia no abonten enti modos munyina na mokoso a kakra eja hono ye kan se nurse Enquires doctor no ana DJ Omaro nyesa Enquires doctor no o se nurse wa na eba enya se mkuma kra na Obia ba wonko akwahye so a eja wo ye enye yie aye mutim no esa ombetu fie ho ombetu din munya akwahye jana bia no so pe o mezi we ya wo kwei kopon ya do meche no bepie ma onsanka give us cocoa capsules bebo apa mo ha na nimguase we nyina twatia wate ani bo made anafa give us cocoa capsules any pick capsules ni bomo na resource ebenya no we beje pa yesanso we give us eba mecha ebo adwumaden kama e support immune system no e mani gina ne nanso bo aho adwumaden nyado bia ntumi nkan wo fa meti we ntanya de basa o hwe eye no a eye give us herbal mixture mentna ho menyade ansama nom kra mennom pa yama immune system no ho den mentanya de sa ma won sake be bebo pam ekutan your lobby say malaria typhoid jaundice wo obi ne asa ponche ni jaundice no no ma won sake be nem wa won so awu ni atenka wo ye aduane asi wo kama won sa wo msa wo kon no se obeji dikura ma won sake give us herbal mixture ebetu ase de amount. Yes, also give us GC Mr. and capsules. Give us GC Mr. and capsules. And put you my dinner palm. And man, I him fear no. I am precasino. It was the amount. Rashes around the genital. Sounds what I want to so all day. Poo. And ha Jane. In Sukafitabi, if you in fear no more back. Bema ba won tanya otumi mafie biem ye kwan na fa so abai ana so ntechei mesro sese hu ye wo ye obai ne mo fa se from the cars mi e adwuma na o mo sese mo ho kama do bo wura fie na pia say yes wakoba bi papa ho no mo te kama sese wo ho na kasa manfo demi wo dabi man sana ho. That's a lack of sexual feelings in women. A man in near tenka that's when near tenka or the what said team kojo chredin. Saka give a GC Mr. and capsules a bit was yet. Something I found the start from the janitor. We your bands with coffee table for him if you're on a mobile. We need to betray the amount. One woman, sir. Yao pa, Bosuma Baba swing. Yaketian, human nuance and yet. And yet, Ukraine Busuma Juma.
enso bu nsa wiase nyina de oji aketua enya fine unsa bonensi so mfa ma no irregular menstrual flow Mr. Monsanka bi ne nyina e give GC Mr. and capsules Monsanka bi na wow na untumi fancy how we nyina no kwan and the drugstores e manga number bia pharmacies bia bekomu no ka kira wo no say ope givers ndro ne bi wo sabeka ope dudu watu a from Penifo Matrufo so 0543 222 470 0543 222 470 kope bi e bia kon kan fa ma o oh shake it fine fine not down on night oh shake it fine fine Oban shake fine there na so to man feel fam ya fi ani fan kire mo di Ofosu Plaza Hotels Besi from Bluta hey Mr. Ofosu na mpombo kwa de me ka opa that was 2025 and DJ say I want to be an on di Ofosu oh daddy Lumba ko pon fa kran fancy pa me ka pa that was 19th April and e ko bi ano e wo kofodu atechem de no and nya sem kuma kra o na hoye guy pa gena ni me ka o e bi na wa kwa kansa nsemme empenisi wo hwani akese na nso mfa hunu dwam wo hwani akese o nso hunu hwe wo ye ho hwonti me kanfo di Ofosu Plaza Hotels ama o kwada ho bi wate e watu kwan akoba bi wonye ba bia de utire beto ama bibia basade ama o e bia nwuma ku akese mo ba bia kwedi mu nhia mu di ahodo birthday party bi na apesa oto eye na apesa oye any event bia no obetumi akodi Ofosu Plaza Hotels wakwa akodi ya branch bia akọ no ma beje ofo so ya wo ekofodua nso ya watechem na afia obotan so kofodua ya wo atechem na obotan so ebrin so ya wa hwere ase adenta ya wo frafra ha the hotels no say ne tie ya wo comfortable and luxurious rooms e ho no mo wa gbo do be free e trebia we ni beje bluta e dan na musoso papa bibia bi wo mu enya modan bi o we na se kutu se bam papa bi bomodin akọ na kwajiwa ni wate na nso ye nipa e kakra ni oba ni mpie di Ofosu na monko jimani na monko feeling fam na monso mu say yes mu ye nipa mo so mu gina mo na so there were conference rooms for all conferences ahudo nyina mu nhye de betumi aba abeje dan dia ye ne kama there were event grounds for various events na medical kachira wana program bi apesa oye no say ye birthday say ye bijimadi bi a mo behia no obetumi akwaje event grounds wo e dia ye ne kama there were salons for pampering there were gym center most time person ko tentere mapomo no obetumi akwa ye ne kama yes also was swimming pools iti wokwa yen various branches na nyina there was swimming pools wo ho omodi akọ na be fili afempa sanso na there were nuane pa and the local and continental dishes nuane papa obedi afili afemu no nyina bi wo di Ofosu Plaza Hotels ye branches ni nyina enti wokwa we nyina wonse beka bi wompe we apeka ye motuom apema pesia na body asonsom papa bi ene kontom restiu ye de ngukwa agu so kakodam ene anyama hodo mi asamo nyina de dem a obe Philippa konkonte na ape ede adea ala mo kan say face the wall o any fa kire ban the Ofosu Plaza Hotels every farm matrufo so 0530 458 834 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 979 461 Ene oda wa na ye sheki fanfanya mpa me ba sesi ya ne ato ankobo no so DLFM
DLFM 106.9. Somebody say, baby, a bosso at the back and front, baby. I bet not an Indian command pay or my gun. I can't connect it to the pay. Yeba, ABC home, Enquires, Ancrato, when families, ya. Some piety, Obayan Safoso, Bunuya, one can some. Mafu to some kakrewa supeme. Yo kofi, oh man ya woman, oh man ya mama, yeni baby ako, wacha za ya wareni. Wonsom, wanini pa, nasa zipa wofyo ye, ya mo yembera ye, ebe ya ifuyena. Oh man ya woman oh. Oh my young brave, Sebaya, if free any ara. Ghana may, Obia may your my ye, my ye. I just say any can see a woman mono, edit me, a your my Ghana ye. It's about time, I see a betting positive. Nina from dear, Eddie bore my Ghana, and then I call Bosch Assassin so. Shannon so. 7 new contributions in the bit of my Ghana, Eddie ye. Say, and family home, and found so one. Ghana because why said the tia. As a new manager to move, so be a bear now from the then you push your mind cranka. And Penny Sabi, Baku for Swa, I am not a mere, but don't do Swan, a mere. Yanya home. Now you are from the Miss Media, young Fagan and Kobochas say so. And a pen come my baby dear no. Effort, hate and run. Sabi enya bema no oba kwada na wadwane agya and na so oba ne bema bia kwehia no wadwane agya no na ngom hit and run we no eya hyenkafo a wonom edeka ebo nipa okwantempo ho ene mem ya hoto a obo ne tawu we na wadwane ko hit and run drivers e wo manyim we kresa hoto a mode bo nipa obo no we ya oto form a onyina mpo nhwe se dia kwa na ye nipa no agya me gina ye bekume me gina ye bebo me na wadwane agya nipa no na wafam awu Enquentabu abonten
since 2013 bapim 2026 o my kenem anya hwe kura no hweni yo averagely anya hwe kura no enipa ahenu 200 na wonu nyina da etumi wu e wo manyim through hit and run enipa omonam kwantempo ho omono monteka mu a cars bobo wono mo kwa ho afi bia anya hwe kura no o man ga na etumi record 200 incident a wo nyina free mu. In fact, I know what thing. And if I bet not in the home come up, the person may boom contact a cratcher and son of me to me boy with a moon. Now, son of a boom contano, yem funny seem as is here. Boom could take a cratcher. Okay, no, I'm a few on it. We are and cratai free. A year transportation letters steady. Avatar Bonteno 1,469 hit and run cases. And they see 2013 Equipim 2020 Enkuto 1,469 and the cast out the Bob Bonipa or my Ghana Quantum Ponhua Omuya or Menina from the year 2013 up to 2020 and Frenchia and song we could do song no yeah I think say almost 7 years in Temuni 1,169 Nipoma koma kwa pem aha 9 year duesia and crown and then in park cast bobo on more menu emu 200 afibia and 70 wa my Ghanaian menye papa na mpefo kyerem say can I show doctor kwantempo no so Ghana for back ya that was year 2015 January when you put up in a car ball young guy be and then kwafre nsem otete na namkora e wa can I show doctor stretch it so na blantia no e she green t-shirt a trousers kama isi so kama pa some de simeme na numere na moje tu ablante pa kwantempo no so no nya se mukuma kora ade hye bia na wakwan won ne kopeja no na chese otete no kora yentumi amfana nam kora shenkene na kire din okokora way back 2016 Owura bia ono no oka Nyankopon asem 45-year-old Akwasibu Aten oka Nyankopon asem for your 7th day Adventist ezi ni evangelist sempakani oka Nyame asem okwantempo no ho ahomache 4 am Sunday kwasi da no poka Nyame asem wianso akwa so dem that was May 1st 2016 ana tamfo aduam and ban eya shante beko asante mentemu ka ko ball no to wo setem birika tento twifa no so okokora owura ehwere ne nkwa May 22nd 2016 ebi sense ye Obia no so wanya finhia ekoba ya duosia 60 years plus ewa enya market awo traffic light na sia ebopre mantemu ka bono obo no wanyina ho no e do twifa so koye channel so 2018 enipa polo basa 3 ena ka twifa wa no so eye airport empotem ho no. That was on September 5th 2018 37-year-old driver Paul Eya Aboto owie no dimri kadwane ye asem we si o Max Mart supermarket ho a ewo Accra airport na Ford okita de bo ni pay we sesi number ni GN 3888-15 no de bo no owie no wasan adwane ye and a National Guard unit formerly Airport Mobile Police Barracks ekwache no enipa 8 ene prepare ya afoforo ewuye enipa 8 ni wuye ena afoforo 8 e prepare san kwanhia nim wanyina ho no modwane jawo enipa mienu nso so kwa kwanya nkwanhia ya wuye wo suhum amanase kwantempo no so
That was 2021, May 9 to May 27, 2021. Amana sade se ne kopie kwantempon no so a watete nipa nam gu kwan so basa okokura. Na shenkane odi se we. Wanya finhyane 27 years. John Amoako Keleta part ono ade ne ho koma posifo. Net part aka na watwie no eye GN 44411-19. No ade ne ho koma Suhum Security eye police. Ana say eye Suhum Security Court. Yeah, rubber kakabu. Ayo say what na mana too. Anopa tutu kwa koja kabu. What the car kobu. When it's fine, just next year yachi aka say I run fine control. E kwane da so. Samson Abba wa bia no so watchera de teacher ni 27-year-old Alice Adamte. Teacher I the youngster school Adenta. Teacher ni nam kwantempon ho onye mfumso bia. Na shankani bia okita online set vehicle. Ka yan register ye. 42-year-old Emeka Adams. Born kwantempon ho ma wa Adenta heya. Do do stretch ne so. Obo no wie ye no. E ka na ye Hyundai Sonata GB 2126-20. Oborn na hwe ha no ene opagya abaye no to ka anim no obi nim sen kode ne kwaya resabia odu kwan chen pe no yi no tu nwura nim ho no ene otwi fa so pa okokora yede na ekoso yi menye papa uye pasi se yakase bobo so a edoso pa woni me kaka se adanse mudurase ene so July 2021 ebisi sa Sunday July 18 eni pa ewu ye no na nya sem kuma ye nu ne master so na bukaka o ne kwa ne ye me kwa pa pese kokuma so na bo me to feel yava if I hook at the go slow obetiani as member okro and someone throw Mr. Contem she we ye na you beto jani chire mi say enkwanhye na ye ese no kasa hodo e boni power kwantempon ho mu nyina no emu 68% emu hamti chemu eduasia nwotwe eduosia enwotwe eye kasa yen register ye online license vehicles ene distance mu no wo mayi ye ba betena se Bismarck members atena se ye ba bedin command pay eti yentinsin sem ne nin command pay ne hu hia pa na eni yesere makeka no nsem ne dɔɔso ye kase bobo so a wokɔ Eastern Regional that was last year owura bia na okɔ 31st watch night service bi ono so sa anadwo na wokɔ service na right after service na pay na team ka bɔno kwan ho wanyina no twifa no so lesa me wo ha sei no nipa cars na kuma no pani ye bodin ya mpempem a o munyina ka no bona no watwa fa so na okɔ ne baabi obona no watwa fa so na okɔ enipa ne nyese bia onam kwantempon ne finfin bi wo ha unu sa fi no watwa kɔ bi wo kwa no gyina kwan ne nkyɛn no wa bɔno na okɔ obona wanyina na nsen de ama mpanifo ani aba ho pa e de si Kwame Nkrumah Circle owura bia ne din de Amisa a ka bɔna adumufo bi epagya ne kɔ 37 military hospital omo se mpani ho omo de ne kɔ Accra Regional Hospital Mechira Ridge omo se mpani ho Kolebu mpani ho ema kɔgye nsempie ne some of the health professionals mpanifo etimi e de omo famra kwa sa etwi bi ni maso efa sa nyina man nsem ne si ye ne ho ni nyina hit and run ho nsensem ya Bismarck memo akwaba ofa nchaba mejozo anopaye ni nkomo hit and run Ghana hyenkafo mu kita hyen na wonom de boni pa wo mu nyina e bo na no watwa fa so na okɔ ne baabi etire din se nipa ne se wawu se wanwu obo na no watwa fa so se yinkra ne kyerɛ mu se anya hwe kora fi bia no enipa pɔde ahanu 200 ɛna hyen bo wo mo mamu ha etwifa wo mo so na wonom ma asanya hodo mo de adi sa nsɛmɔne no de dɔɔso ɛyɛ online license vehicles cars a mo ni normal plate ya register ya jatum ɛyɛ DV P ni ade bi ene ebobɔ saa nipa ndodo na approximately 68% oham ji chemu aduosia enwotwe ene di saa nsɛmɔne Bismarck yakua ni maso man den ya yenim sɛ de nipa betwa kwan ɔman ga na nya kwan sɛ de bi hɔ na odu hɔ no mpa full bridge na bi ni hɔ de bia meka wokɔ achim water overhead ne so for instance ya agese wana ante aba abofunu hɔ nom ansa na watumi atwam ti bia bus stop na nkasa wɔ no kra no there is no foot bridge bia hɔ no ma abefa so nti at all cost ade wutwa kwan nim ɛhɔ so udu hɔ no ma zebra crossing ebi ni hɔ sa wota fast stretch ne so a de mekan di offer so bia nim de mekan zebra crossing ni hɔ nom enti cars na ba mo dimrika tente no yin say hɔ no so yɛ bus stop but ɔmo mfa ho
na ka boni pa no watwa fa so no kɔ yakɔ anim aso my Bismarck e de na yenye ofa me da asena no pay yen chia Ghana for na yen do bibia no pay mo enya opepa de nika safide na to DL 106.9 Insha enkomo na head up no so no very worrying and very disturbing me ne sa woman car bomb ma twa form so a car drivers na engine no me ni bi enya nkita wo dida I can remember when I was teaching at Stevens Driving School, I'm an instructor now. There's this young lady no go school legon. And me no ka send me send in Sabakwati. Oh, and oba so oba driving no. O ma hye no artificial hand bi no non movable intimi movie. Nti when you gina ho. Yes, we in lesson ne driving lessons nyina o ko DVL say o ko processing the license akwaje. I'm going to say, the betting movie. And your Cassica, Nipa Patia, I'm going to South Africa. Me money team. Nina, shame be a born a drop an engine. Oh, no, school will go on. So, one baby, ECG office, no, yeah, sure. Because I live on city mono, so stretching, and you maybe taxi driver, boom. Now, then get Gina, say, be a bono, and I said, the Nensano. According to a report, and I say, Papa and some no catch them. Oh, maybe a ECG office no one. Meaning, pa, Sana take a tour the other street. On a dual carriage. Omo free. Medina Eko Accra. Yeah, sure. Yeah. If you omo ko Accra Eko tour, omo free Accra Eko Medina. Like a two. A bono man no. Sana 2 year. Hey. Me no gaza Nensani ni ho. From shoulder hand ni ho. A two free na beti. Yes. A two Nensani free ho. Na two Nensani free ho. My God. And Shankanina nyina. When na enya at that moment odumfo bi ana is onam kwan so a or rush pay taxi dem I did lady ne call 37 and go betima fuma hwere ne nkwa. Wonim wa boss ahwai. Wonim se wo beka ya. Mofra mienu ana mo ko school Achimwata Senior High. Yes. Former student of Achimwata school. Davida Asante Boateng and Lillian Akoli. So beka ya mofra wo be hwere mo nkwa ya wo Achimwata highway so two ladies we no so beka ya ebesi ya UPS he ya o yes so ka sa asem na that was 2025 last year ya mofra UPS ena nkole ya ko program o malo tene yeah mekai ka ne bo wo mu pew mekai fifa wo mo so mekai ya hwere mu mienu nyina ba ko wuwa ba kon so ekopia ya resabia ansa na wo firim na je sansam bone no Obia ho tumi ka adwam. Oh yes, one thing is ndebia me bisa mo say sebi ye nyina kita car ni cars ni bia ye nam kwa so ye drive. Last time me krama bi crossing me. And ndebia me catch me ho say ade ba kwa me bonya me mpan say esen a me bonya mpan say o ma ne mpan me say me de car bebo nipa na me de car bebo aboa. Na me ni hwia me ye dan to say bia me hit aboa ne de. But I tried my possible best me ignore aboa no but emwane de empempi no nze se bi omunim nyansa ono ba bia so odwane afa ho no be hia minumi hunumi me gina kohwe za aboa no wu ana etisen so ye mu se ho se ubehu se bi nipa pa na de ka aboa no emoja mu odu otemojam e de na beba na wetwa fa so odesani ubenya sa kukuduro nse wabo nipa onze nipa na wabo no akwanhia ho esan ho at that moment root me ejina mpo fa no to kam na de hospital e bia doctors for betimi a rescue atimi agene nkwa wonyi ni say sa injustice Ghana sometimes bia as mob action no e bi wa obi tu ana mobi na yemfom so na nipa na yekoto na abotira yenya daba ni gina ye beto ahye no so ye beku ni bi be ni se no wonyi ni se no so ka ho e na ma hyankafo ni bi yesa sa angle ni ye one either say ignorance and say negligence. We are driver ni yemfa say on Madina Libya Kote assassin. Ahoye urban road. You cannot go more than 30 kilometer per hour. And two driver no say zongo high sebi enkwala etwam. Ahoye area bi a nipa bodom pem. Oso wakoyi Benz wakoto benzin two dimdika. Who ko 80 90 ho. Njaba no the car bonipa. Let's say first of all nankasa no accident be bre na ye preventable a betumi asi ho kwan. Driver ni ese hu sa na ma we nyina ese nkai ni kwa say ukoya kroma ede nsafofo enkomofoforo ba. So nam highway are fine. Highway na say pedestrian e bia
One also koya ni among who be negligent na say ignorance ya can be. No bona. I want to cry ntimi nka say ye be pardon say be wa bonipa. 2 wrongs doesn't make right. Enti onipa no why mistake abetwam na is a wa bona. And no ain't justify say we are right and I be sir. They say we dwane ko. And from so ho and as a kwensia ho. But there kind of pain say wa bonipa na asiewie. Hwe nipa no. But in the case in the situation say we come mob justice. O number bit is say Wisconsin ye nim we say. Say ha say kra pedestrian crossing bi ani ho. Say de we dey bia meka ho asem maka mekọ so waka. University na wa ha yi. Ahwe the way a boys. Hwe kwan ya da ha yi. Je say no sign bia wo kwan nim. Speed ram ni ha. Intikase ne ba America say hwam ye nyina yesu nim say Wisconsin kwala University wa ye nchen ha ya just opposite DLFM. Ye nim Ghana de na sede ye say otumi boa na yetumi ye speed ram wo kwan yim. Ana say zebra crossing hwi ni honom enti mofra no pese atwam obetumi agina honom across 30 minutes no ntumi twam shenkani bia nyina America 10 kwa ya Bobby na bibi ni onipa gina zebra crossing so kro no na bibi ani ho enso abrofo isabe aboa kra atwam a ye begina wa owo mpo twa begina na twam Ghana obekasa wanze obebo na tofuma kofa na kɔwe enti obakɔbɔ no enti in the case bia obi bo obi a boys wa run no mbebo no na se bibi sa no one o driver ni no o violate rules nana emra governor yakwan so yakwan tempo no o violate ya ubu so yes ya men more than 30 men more than 50 wo so be ko 80 if answer wo ka adwane and Bismarck ade ba kwa me nim kura ne se ba se wo bu mla no so se wa musu wenya boni pa ne de wa bɔ no yes enti no in that instances no at least ese wotumi call the nearest police station to me report ho say sem say na sie se wo suro mpo say ho na dom wo ho bebro mbebo age wo nkwampo a and or how so report na fast a police for na mfa nipa no nko ya fa ne se bia wo suro e bia bia bɔ no no e dom ho bebre a e bia wo suro say ho na wigina bia mbetumi akun enti that instant and then ese wo ye ese wotumi report case ni fast na police for tumi bam na animanimu na no ye bebi won mo boni paratumi so obia ni ho Obia kura hu. Oh yes. Bastel no, we de si adante teacher ni ya. Akwekwa sa emeka ide se emeka Nigeria ni. Ekobọ ni. Obi say obo nipa no obia nkọ no ho. Ono atam ne tutukam. E na okogya no tunwuram. Na je say ye omo hyada no mo ye. Omo hyada. Tutuo na hyada na ye. Obia hu nti obo na akọ ne baabi. Omo ka say say ano ende bobo se nya no na editua. Sabi. Enipa okrampo no ono opekwan adwane. Na obia ni ho. Eso akire din. Obekwaja Obekwejao. Obekwejao. And teaching say na okay no statistics na ka say about 68% to 62%. 68% unregistered vehicles. Ashanya DLFM penifo say da emma omotu me krata omo de adwuma ba bia temporary one. Ye Ghana am obi tumi twi TV ni nkwa na nyina. Na onipa no ngasa no onim say one ne car no. Don say DV plate your number ho. Yeah, 2026. Yeah. Oh, obi kita ebia 2025. I expire as NKB as on person very register can cry. Also copy number plate for which is 2026. Onye odu kwan so police ni stopping na onim how obe find ways and means odi betwam. Whichever way and I can't tell. But onim how oni police ni be deal, oni police ni be we ho. No the way twi fam. So in the first place onu anga so otikan onim say obu mra so Obu ane license obi mu kura nkita license. Me catch you say drivers do na any license. P4 ne ade no nenam kwa no so no. Yes. DV4 kwa de do DP delivery from port. We can am about 3 days ko register. Bismarck adentina yeti wo mamu. Na yede ne ayeman. Ye mpanimfo na mukitakita dibe no mutu kwan yo. Yes. Omutu kwan kwa ma no de bia. Na muko hu the way your system ne tie. Aswe untumi mfa waka nkotoka na wonya ne even DP ana say DV ntwisa nkopeme se ka ne besai na wontena kurom honom no it's only Ghana here ena kwaba ne betumi akita wonam kurom a DV ka sa behu no nya sem kuma wo NP omne nam kurom ha sa mfie bebre obetwia maka na sei on tumi nkwankwaje na mapet papa bia ntare chire da kopeme se ka ne besai adenti de so sansam no so yentumi mani pan short period bi se openi ka no wonumi se opese otoka de se odimra so oni bana nam se ne ho nkrata asem ne document bi anya yintatenti no obo na obedwane onyina eno onum se wo hwe so abebra because you can't trace okwo hwe no way
Who no because any panel o call DVLA for data na who information bia. In the bezen 1 year no nwan kofi. Oh na DV need say kwanche no mototo. What you say? Enti we wo call DVLA empanifo akache a ye nim data bia. Enti obo nipa na wakọ na akọbọ na ma na kwehwe na. Ye hu no. In that things no so ka ho na increase ama ye boni pada o mu nyina ho no. Dia na DVL empanifo ye. Manza obi betwi ne car DV acha basically no me minim say ya obi wa onim say that you beton car no and now you chrome one say oh ton car impempi omo de license plate na eto o hwe na say car na Z crown found say car na ehun odin a strong car brand na good ye hwe ne say ye hwe number plate Z de say watwi ache A de say watwi ache but per 2025 into the dividend better ho sa into obetwi ni divi na the year na obeton no already sample oba divi oyi yes but oba divi na say na ase kukuru enti basically no divi no the reason why boys no do no mutwi no divi no say but there can say utwi divi o say can we register o say say yo enipa de obo nipa you need to attend to the person to me gina obi ebi mo ha omo de no anka yetimi erasho mo ko hospital ke betimi ajo mo nkwa Tutuana. Anka at that moment, at that instance, na ni pa na no time no hospital. Anka ye betumi agye nkwa. Nanso emfa no ho nti wadwane ko. Wadwane. And I think say we have CCTV cameras ahodo wo krum. Eno so me bebusa say. Enye ni ho komo akra. Eno so de na ye. Eja sa cameras no police for na regulate omo no mo hwe. They are monitoring the cameras. Me my encounter this incidents na me free Madina Eko Accra. Na one Opongulo traffic light. Yeah. Yes. Legon police station Legon for na echeme. Onza hone so. Sa space ne so. Pa. And ufi Legon campus ebe ko adwenga na utwam straight a. Traffic na chi from sa yard ni ma na ye nso efi Madina Eko no. Enti mi do finfin na yellow no amber no yellow no eso esi so. Mi gina finfin. Enti so anza traffic ni tu etamu. Enti eso red na se mi won finfin o. No intersection ni finfin. So eze mitimi mas me makwan na ehwo da no obi a no nso be use sa side ni bia bi ne se obi a ofi Accra be eko campus and so free campus eko no nso be nya kwa na me cross here. Police ni se wache me. Odi machi ai Ghana Standard Authority shashi o. Traffic light. I'm telling you. I saw red. Me jina no buy. I say on show me license. And I'm the man. I say watch me. My cross the red light. I'm say how? Maybe I'm jina na red light na my cross the ban say. And could you believe say? Oga tell me say obebo playback na them. On the phone so. So they are monitoring the cameras. Police phone. Me because of a dear me encounter. And yes so boss me can so be na catch them. Me personally and I see it. And as at na nipa do was send yetumi achi won so mo ya hyenkafo a hit and run. So they are in charge. And they are in charge this same way say accident ne say na ma we nyina no. They are in charge, police for na in charge. Enti o mo no betimi answer question and say o mo na bibie ni e betimi adiet ai acha na Ghana na say discussion you akọ mo side. Ghana Police Service. So camera say your mountie e wo krom no. What's the use? What's the purpose? And for so dia be na de brain. Ya de ba se ya de be den. You have the price at the bed and say you had the bed creation room. See, and so be my own Ghana, and so I started the digitalization. Yeah, sure. Yes, you are creating mana. Say BBC or honey and to me ain't the good use of it. You ain't your purpose of it. What's the essence of the buy? What you say? Because definitely on conform monitor. Technicians are doing juma. You two moka. So you benefit be our cameras so then Muntutwe. Ever dia ni ehunu say. Do mo dey tia say what cross red light and ye be hu ayabo playback sisi a. I'm telling you. But the wabo bi wo kwan ho a wanya ne de hwe na ye hunu. Ye hunu. Udi boni a ye hu. But the cross red light. Cross red light sisi a. Mbechew. Ye bechew. Say na na iska wo mu. Say no inja at once. Aja na ja. Say bi mo ho mo for mo office mpo. E kwan no ho a. Omo kana intercession adwuma do ko. Say eya adwuma de a. Adwuma de a chiredi. Ebinom nye wo mu nyina. Enyo mu nyina. Ebinom. Unya do office on so de. Wetu ya bi da. Wetu ya bi da. Oh, na driver ni there. Police is our friend. The police is our friend. Omo you check Ghana Police Service.
Hey, my friend, you are not my friend. I already kaka. Hey, my friend, no kaka, you are not my friend. Miss Maka, some ye ken, enya agudi mu nsem. Ye ma ye nua no ma hyenka fo ne tiase se. Kwantempon na da ho no, road no. Ya nya ma kan ko awo. They should understand that. Obia na adwene say lolo kwan na da ho no. Eye driver nko ade a. No. Ma men kyerɛ wo. Ghana ne a wutie mi aye hyenka ni kwan no. Ya wo pavement. A o ma ye say nipa emfa so. Motorbike when wo baby efa san so na wo ye fe ni sen bicycle da de ponko ne ade o munya nam kwan no so bio enti wunya se kwan ni ma hwe hu ni say e kwan na wonam so no sa de hye wo nyina nam so bi nya nko an wo de a enti do baby a you need to exercise patient wonim na de ai wo kokora ne say e ma adwadifo no bi so age kwan half no so aboso enti pavement e se kobla ne fa so no so yenye baby mfante nam kwan na ka bobo yen o mo boyen so munyina ya ka be pemo na samle sentu enempo de ma cheche kwan ne bi kura mama mfo so monton ade wo ka say ya sem yentumi nka ya cheche bi red line ya so no ba bia pavement ya so ne ya wa mutu ya se mummra ha mumfa we mton ade na we mfa ha e ka say aso me ya kwa yanim Ghana mutu kwan kwa hu na brochire no ya tukro ma echa pavement mu ema enipa fans on fa nigwa ne kwamla ne mfa half nti ya do so ne ya fa kwan vi na ka boy so munyina ha e de ne ya huni ere besere mpanimfo no yentan bia wo bese betena Ghana every year nipa be 200 ena ka beba wo no mamu nyina de a na no weden pa ete besere na ofa no pa mi busa se motofo eso mu use pavement na mo use o mo fa kwan nim main road na eso mo fa da bi ana last time akwa bi be buru mi wo hu se den ale na odi moto afa kwan da bi moto ntumi fa pavement so atomic down atomic runabout so when each say carbon kwan so asa pavement na no me na mo na pin ekwan nzu ma wache for nchen force for nchen ana me se masa nya botre ha se nipa na fa be hwe ojafo ade na makoka mabusa ne sa so nya maka sa onya botre na ha nipa na nama me na mbe kire ndo onye eba obetu nipa na afiri kwan no so no no afa ko wen kwan poni ese edu ba bi ade ba kwan ya na kwa se edu ba bi a traffic ache na hyenkafo no pavement na ye ne a odam kwan ho ne de na o masa age afa udi agobebo wakun sisi a o ka onimse bi e ho so ye no right but nipa wonam kwantan ne ye nipa na wonam kwan ho ne de nya card ye wo but Ghana wo de hwede ye koso wopon adwuma wo kofi a wonam pavement so na driver bi abefa ho say traffic ache nti obu afa kwantan obebo wakun ani wo kan ko ba bia e ho so nya ne kwan obi ga james nipa na maka kwan ka ma nipa kwan me na pavement so you see or dodge traffic and say aha nipa na o say masa gina hoy obebo oh yes obebo udi chi so obebo so nipa na ya right say ho pavement ne ya wo kwan say wo fa so but enam say Ghana mra mpanifo hweme ne nya adwumanti hyenka ne hu ne say pavement ye no kwan etu nam so obebo akun obi anso nka hwe sem hu ne sa enko ba bia tungu ani we sem hu ne sa pavement na ye nipa kwan no wo ka fa ho wo ka kan no be kontokwa ya besere mu yentan bia sesie na betena Ghana de a ene yeni daache ohun se ba kwam ko ball ni akwa no ye nyini so Timoto so na ka na ko ball no ene ye ya wonim de enti aho aba asem because of say abusunya no so de gina omana so ani breye e ka ho nsem bebre de ko ba bia se ekọ enu ntira nka kire din ka we kuro bia nka ho asem teleport we kura nka ma ye ni mo won ekọ ye de ye de ne ko hospital o manje no mpani ho na amana ko gi bum teleport we nyina hye kuro mu ka ye nim de ekọ na who say this is the first time Obia out of this situation na reporter me dey ama win data me dey ama we ye mo ni nyina so ye se ye kan a openi ye ntumi nsode way back from 2013 up to 2026 nipa ka bo mo kwan bo kira wure mbe ho ebi ho mo ya batan bi wa ne be hye na chi bi kura ye penfo bi a wakwa asode apon bi kwa kanya me asem ne abo mo kun wo mo ye nyina ne ye ko emo ya enti ye kwa homa no so na ye ne atiefo ni nko makakra ye suan o mo susu mra mu ka e bo nipa o mo nyina sunsan so de bra wo man ebi adede ebi nsa twa ebi na yate ebi tese waye yafo ote hwilim ni nyina nse hyenka ni bi bo na wa nyina no aye nsempi na medam ho me ba be fa course na kakra na ya so na DJ Omalion abehom nyim kopem se nondu bebo na no akire dwumadi aka no atoa so ewufia DLFM.
Yes, me who sa homa no gusu e wo so pa. Na se be sere mo, ma menti we free water na yamra homa ne so. Me kan fu me di mafo e ba clinic de mo anopai. Asem papa ba, de ma de hia mo won kra ne mpatem. Ni na ne se me di mafo e ba clinic, wo ba bia so ye foforo. I will poke was Myra, poke was it Myra. Mr. Wada, Copiemo, that you better to a junior pedia was one. So one damn much in Quadia, young for Uncle Coto, a subscription that come to dia. I go point out to my baby young crack. I don't know. Dr. Tam does Dr. Dijan feel quite down with a more at the dia 9 for today. You demand from Piebo. The young Panko Pobia and each other say, what for Dijan fee? We are yes, way, but what you are, why Brandy be. Nafa Hamani become home. Never say ya dear, and I will be an Nintendo over ya dear qua. Ya shabra to ya dear so, I didn't be content with Janico Crown. And the copy of the mouth of a clinic, and you to a nursing farm, expert in stroke, ways and knees pains, infertility, grandpa or power, the ordinary cocoa cra. Ryan Chain, near morning to us young farmer, and watching a debate to a junior pediabos or no. But I made him for a back clinic, but was to say, at the amount crowd. But I crab branch, I will poke was in my rat. I am one and so I did. I'm my 0244 774 282 0244 774 282 and I 0500 727 215 0500 727 215. The bound chain for your home hit and run across Wakana approximately 1,469. From 2013 up to 2026, Nipa Kabo more Quanchain, or Manina Kunkum, or Munina Qua. Ahmadi Tem 05340 5019 and 059340 6565. Good morning. Morning. Senior, Udin Babia Casafri. Bacho FM Coffee. Black Coffee Casafri. No cassette, me work Cabinia. Right, send a payment into you. Bema, Madame say, me decimal year this discussion. Now, me pacho. And you always try to say, a driver for no. Mr. Sadia Mini Castle non pavement to no be Casabi and Yambra cemetery. I don't know what day. Name more Maya Yatimo Minia. Ya road, ya market. What but people too quite said that workers and pending for it quite. Road, they are marking. And the mere who no payment. Massa swatch a baby to say Pabena Shoma village, road near the Massa. Will beat me a G or Tawadia were you, what Giade, the container see, but Anano, you know so. It was forced to pedestrian into the street. There was conformity from assembly mine. And you war assembly before a woman now will be lazy down where you are. Kiaba, there's a stop work. And you who started by exercise over one. Get the payment. You're forced into the street. And do not know the man at the straight, sir. What by the payment, the Nipa Befaswa. Better. And Sunday demanding road marking near the rest. And the Fusan Pass, who just said here, a Nipa coast school, near from engineer, said the Moka engineer and a carbon. Minimum the qualification about engineer, no. Sure. But you can road sector engineers in the Armenia. Woman in them call her engineer for Oko Kumasia. I call you a friend of Kopijobi. Why you quite young woman? Why you be up by your market? I call you tomorrow street light. Your market, I want to show who not a bomb. No, Kumanipa, no Biachi. What you call your judges, minim, it's all in that background. Who call her, and you want them because you're also in your Obia, you bet you the car. Yes, yes. Can you get this discussion? Actually, because I said for a woman, you also you. I'm telling you, woman. Yamin Pa, no, I've been telling him, Yasumi, paper. Good morning. Good morning, Shada. Oh, Dola Yaje Waje, Facha me pass where Jinas watch. Oh, Yashi. Yentio. Shada, I said, no. So, the driver with the car, the Bobby. The party say, why? No way, Johnny Pan. And accident now back. Report to me. Go kind of but do on so already. Bull. It's a lot so young share him Katana driver for the old driver, not sure.
Mutu no boys kakra. Bye. Yeah, that's a pa. Good morning. Memo watching. Yes, sir. Mr. Evans, Pombo Code. Me ada Roman also. Yeah, me ada Bema na me Tiano pay. Yeah, baby, I Mira hit my Obia Michiano. So, ada Roman for CDs untia you about change akone Dr. Enquires. Mira inshira. Adie ba ko ni penim. And they say the law of karma. Adie dia ye the whole train. Ni so je ni dia roaring storm okunkum ni party se be moa. Ebe to obi so born batu. Nti adie bia ye no. Mum yen kai hu se the whole train. Ya na obi ka so Ghana for de Ghana wo peni pa bone fo pa wo omamu a Ghana for bebre hu 7981. Ye ti mo dia ma wo dwen hu kra hu nti ase. Se wo de ka bo nua na onipa ne da ho. De na wo se wo ye na utu okrafo na watu momone sofo. Metu ye nuanom ne bi fo. Especially baby to say taste. Se wo ye mistake the car bo bi no wan hwe ye beku. Onipa no ebi ana wan sheda. Nti ya mu odinim so omuntu omobo. Se ebi obi the car bo bi ana omukwa koku driver. Na mirror inshaba mesro ade bi koso wa chama. IGP baby ye freho Lebanon School Junction. So, see what School Junction now for the right side. A copy come to 22. Now say I'm Robert. Mira Hamrachi a two. Nkwalante tenkete to 2 motos. Hey. Just a phone one farmer one beku. About a month ago home to trap papa bako. The mestre IGP, a jumani di oguso. Na omo modern petrol anaju petrol na ade no. Omo start na ehu. Yo. Me Ramdasi. Me dase pa Mr. Evans. Good morning. Good morning, sir. Hey, champion man himself, Gideon Balama Sante, may you? Yes, sir. Inshiraba. Senior. Oh, I got DLFM the Aman can you. Program I am we na the shade the big Pia. A chini party si bibi some kwan I am deba. Yamin Shiramo. Amen. Onshira. No way. We need a said you. Say a police said you. Say a parliamentary session bro. Says a road ministry for Shabra Efa, he ran on one. We need say I said dear. Kimini actually put the puppy jammy. Yeah, one some maybe nobody for who kakra. Just maybe I say. Driving so nobody pan. And ready says but you. 1,000 you didn't pass in Shamra. I could I was funny about this. I'm a granny. Why a granny? Medase Gideon Balama Sante, Yamin Yamin P. You know, I've been good morning. Good morning, brother. Yes, sir. We didn't be a cassette senior. I can't even in a comedy cassette. Oh, Pia, we seen a maintain pay. Yeah, I'm not Pia here. I'm say number one. I'm say Ghana. I had a shop of the breed. I shall say, Utimutu Sonaka car bomb, Quandia. What you call how many waking, sir. It is a Subana move, no means as Subana the infamy. Number two. I am Pedifona more or my own. What am I say? I'm why. Moto na omadi okada na omadi atumu no omo ya maji say omo na mfinfi won mo ntomo speed as ana load any kwasa omo fa kra no mafa na ama moto no ekira edu uyi a won apimo mero bran no ebu no egya no ye jawo nti dawo bia da to the true say utwi moto nkwa say we dia we criminal or the car bo or the above free nti moto for no brasa me Mate. Catch I give a man in common. Medasipi. Good morning. Morning. Yes, sir. Officer Dunie. And down, Brad James in here. Brad James Casafre. Casafia Shama. Senior no pay my intio. Yeah, Oka accident to some and person can craft. Pacho intio. Yeah, actually say, I think 28, 27 December Nimuno. Me, I'm a cabako, Echo Bobi, Madina, Zongo Junction. Na ye ma ye ndava na frem so person dwane obi ehun na me no mo nyane
onyina ho nti ogina na okobae na cruise no pese omobro no na me ma okọ police station Madina police station okọ report no ho sese ni sei na ate ne ekohwehwem na ate say atin say overhead no wo ho omomfa so no mo atwa net no oluma 60 almost 60 years going 64 na o see your security na abusian for buy nsa na ate na maba nsa na mbaka kire yi no o wura net no mu nti o wura net na atin we ka bibi su kakra nti wantumi anwuram boys no wuram no wuram na ate sign sika ne fa ne yam na ebon kun nti no me ma me driver no report e hwehwehwe ma na akoye tete akoye police case na abusianfo no o muslim ni na abusianfo no ya be nti bonitew ma ye na amuso mu kwasie funu no ade nti ya drivers no mu dwane nti na me kansa nti bonitew fa ma me ni problem ani se abusianfo no twa to ho se wo kwasie funu dia wo be de 100 million 10,000 dia driver no ni bi sa woni anu so anyan kokuduro baka so onwane nti dia abusianfo no so bi ye na ka ho nti na ma drivers no wo bona onyina no bi se e kai beba no ontumi ntia ye yo me bra se see across almost 200 million asam no kokot okay nti omo nyina nya steady man se sa ni o mani nti na driver no aya mu gane no mate me da se wo so point no drivers fo no so omo no ma plate no omo de abobo omo de light abobo so omo twu omo yodin omo boni pa no mo dwane nti ono so mun take care na mun kan wa asem Matias ye de ne be de akire senior ya me nkyerɛ opini wa dwen kyerɛ me fa me value for na akwala ne yemfa afrefo dwumadie no emfancy good morning yes sir udin ma bia kasa frɛ senior we ye unu Felix Bell ahinkwa yilo krobo senior me yenti anopai ina se anopai nyame hra mo boy dwuma na wa me na family ge mi srɛ mi chia mi papa IGP ni village ni ahinkwa ha wafra ahinkwa ha nti mi chia no na mi chia no abubu ate jako na minia unu ade ba highway ai ma emrani bibi anya djuma wokroma ye di politics are free the politics are free enti no se police for me what is say ma munyai everyone say edu abatwa yo omuntu maye yo ye say ya ye dina sa eyi overhead na ulibe food ya chakwan no ye say ye the hard ni market ye the in so ni market ye na free ho na ni pan and then this and chakwan no so say ye the politics are very Meda say ya menchira opi ni wadwe nchira wode aba politics no ya de a ha ye papa Bismarck etiefo na kasa me ma won nche na me meje wo final submission na me monitor na wrap up dwumadi aka no ento aso framba nti going forward Ghanaian shenkani wa wonam kwa ho oman penifo amukita tumi from National Road Safety Authority penifo so eba besia assembly members any assembly na nkasa penifo so edwamu himafo mam jejeje kwa ho de ye mo stores bibi efe ye obi efe ni say event zen town den plan na hwan fu yi ye hu ade mo plan wo kroma bebia na obi ni den yesi bebia na obi ni store si obeduru kwan ho na kwan nkasa tutu dada na pavement ni so ebi na ho enti nipa ne car na epre kwan ho nti de besi bia na accident ne beba kofo so ne ye bo wo no ma ye nyina yi ekire din wo final submission yen so Nshamda asina menim kromu a adwuma no ye de hyebi mu nsa no muntimi nya ese omoka isanze nei se ekwan obi hye tokuro bim no sidan yetimi kwatro stop work oh yeah bobi di container besi ekwan ho ba bia ese nipa fa na se ba bia ese car fa because of the ombeje ewo ho ninti no yentimi nkanze nzo onyi fi bekura na nipa na bai na aba otu na yenye ya tro remove by AMA say KMA nema bebre they be are still date ni twam na that so obeko bia de peka krama ma na no na ban aba ntimi ntu zi so ekoba ni sa san komana edi na 2020 ya sempanifo de also mo ye na eso mo ye ana drivers asa na kwala ba ko kai say busuafo ni bi ka ho
Obu ada ai agina mo abo pa se waku no na omenye omadwen se onipa ne be waku na abusua ne abo no mo person de yeyi enti no betua sika na emfa preprechi se waja ma ufie ni ade that is another way enti what does the law says enti ne betu ho na mo se ye bisa mpenfo ka bie wom se emla no eba ne sa ade na eka se ka obi nam kwa wona ka bona e bia hyenkane na yemfom so se nipa na yemfom so no omumienu ne nyina ne de na mla ne ka fa ho se firi nipa na anka se wotwa kwam na yemfom so amla ne ka den e na afi nso hyenkane na yemfom so what does the law say nti ne nyina no ye betu ho na mo na ye di ho nkomo emresem aside dem emra no mpo beba mu no abusuafo no so yesre omo a obi obetimi ade ayiyo ne nyina ato so se na okan se waku nipa onye na adwen se obeye yie na wakuku no ntino edi se owo de adamansan ko metimi sie anytime obi antimi nka se me sheda se de ono nya na adwen se obeye na wakofa aba ne de pese wo no enim nipa ne nkra bia de kita no de nam onim se de ono ya ono mfa nkra bia nya hwe de enim se waku ne de hye okay so no de ya ono ya pains na ya mo de yesa but ni nyina ye mra na e wo ho no we must apply the law no hia ye okay eno so nam so bi na drivers do na so dwane o enti na make no enti komo we ne ye ntumi ni ne enti as time goes on de ne bedi akire ne ya ye mu hwehwe mu na ye ne mpanifo e ka wo news media wo mpanifo do na no betu ana authorities on betimi ka bi akire na often sha ye kone de mame we every crop ya oye adwuma o Cyberma FM sports presenter osimi mfa konyo so na me wehye Mr Charles Agbozo happy birthday pa anti Mr Charles Agbozo ene ewa woda crop ya asante se yamfa konyo so na we show happy birthday pa nyanko point na nim chiro na omade odi be nsa be sumbia no enyenhyire nti happy birthday ana crop ya asante oye adwuma o Cyberma FM sports presenter esi ye nyina mfa konyo so na we show happy birthday nyanko pon onyenhyire nti ofa my fancy mate medasi pi besmak DLFM 106.9. ya beno ya bia nesa the so kwanya so ejumadi ha hodona kana toatoa so for the meantime Mrs Margaret Amani Kwaten Mrs Margaret Amani Kwaten ana say akosia boatema ana antimagi wa bawadi nyina curating mame nyantechiwa bawatema oye adwuma education office wasebe kan kira say mama wa wada papa na nyina we nya birthday na nyina ne say ana ne kwasi adai na wiase nyina celebrate ma hwepa de ahwe no ne ho ka wa bo ene mama na safata bi no ya menjira opi na mama kwatenten ya wa nyina ne ni asopa she really appreciate whatever you've done for her ya menjira opi enti ya mama ya de nyina Mrs Margaret Amani Kwaten ana akosia boatema ana antimagi etema ya menjira opi na onye okese no nkoso amo ho ban hwasopa de ahwe mama ya me wo fa seba curating mama nyantechiwa wasi ya menjira opi awoda ba ku mienu mi mo de tew na yesi form na dwumadi ahodo aka ne to asomawa happy birthday to Mrs Sandra Yaboa Mrs Sandra Yaboa you happen to be the CEO Edma Artist Fashion Atonsu Nana Yaw Akuyoko and was saying found us in Queen Farmer War the one for say within the Mrs Sandra Yaboa Mrs Sandra Yaboa Mrs Sandra Yaboa we are CEO Edma Artist Fashion Atonsu from Nana Yaw Akuyoko Yamenchira opi na on da no anya no so nkokora enkwatete na onyini kire ene yesere ama Mrs Sandra Yaboa Yamenchira opi no anya okese next one ekwadi ama o Enquires Sandra Miss Enquires Sandra Yamenchira opi omla ne eye Cardi B today happen to be your birthday
mention about for Matapo by any. May your new age bring you happiness, good health, peace, success in everything you do. May God continue to guide and protect you. May all your dreams and aspirations come to pass. Enjoy your special day. Celebrate with joy and smiles. Our family should know what I know. I understand. We have critical combat. No, see, for bedders and go away and farm out. A happy birthday go out to you, Honorable Ibrahim Yamba, Honorable Ibrahim Yamba, Nelson Kahon, Honorable Ibrahim Yamba, Nelson Isaka. We didn't get the Kituao, Honorable Ibrahim Yamba, Nelson Isaka. This is Edma Hafano Southeast from engineer Ishmael. And this regional communications team member. No, say na yamfa oda sunku in farm. So Honorable Ibrahim Yamba Nelson Isaka DCE for Hafano Southeast. I mean shop na oda no. Onyane son kokra. Baba Kranten. The first antimate kumase bai. Kana me di wasi. I mean shop piso come fi na pano nsia be pempen so ye drei. Bismarck man bize. What en kan ya mean no. Sansina DJ Omarion. Ofa se makese bo adwuma wo ekire ho no mpia ne wadi gumma ye. Sansina Mr. Sammy kwa DJ Zigibi. Chinchi kese funa do smano pay. Me am betna konwa mu di dwuma de ho chia me no. Edi ameje so ye wo fa o se ade o de wa at inshiraba kodwo Sammy bi. Me tira mo de ma DJ Hitman. E me ba do betna. E be sani mo ahia. Ya kram yes so sweet. Daddy Lumba nyom back to back from now to 10. And the baby twegu. And watch it on. What I say a figure of betana say you go credit me the baby twaso. And watching a bo Dimmy the Prams Rebecca and Robert Small. Here we pet na a trouble him from a year 12:40 up to 3 p.m. And watching a bill hard drive a better twaso. Because one antenna I hear DLFM 106.9 Macau.